Nina wikwatyo museisia wa Mutongo TV na mwithukisia wa Mutongo FM wa tindane saa muthenyani wa umuthi twi wa chumwa matukuni 14 mwai wa mbe mwaka wa 2024. Karibu nthini wa ikumbia siasa ya keli ya mwaka wa 2024 lili kana tunambi wa chuma muvitu na yu umuthi ni ikumbia siasa ya keli ya mwaka wa 2024. Aeni makwa nema vikie alatu ina mo muthenyani wa umuthi na indi tuyambia ndi ambonengane pole sia bwana FM Fred Mbadha tuyithiwa nake umuthi nondo itumita athukika ni wethiwa akwatana nthini wa chathia ina cho cha kanisa ona umatene ende maundu methwa mainathi undu ukuona atameuthi kwa bwana FM Fred Mbadha tuyithiwa nake nthini wa kilungu cha umuthi indi angi nemavikie ngomanenga mwanya wisithia ni maukethia na ni wamamanya monemo au na nondo mwaka wena mbokwa muno na nindi ambe mona na mukiseveni maikwenda mwaka musio ona kwa kethani ndi woka yambe ikumbini. Happy New Year 2024. Karibu sana wisithia twatambanya imwe umuthi ena tunena nisi unenanya wiva unenanya muvyo wendeye wa Savalî ya 2027 na Savalî ino tuyonenia andu aingi muno tuenenia ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka na William Ruto ulani president wa nthi ya Kenya vala Kalonzo wethi twayaje kana ba mazemba ni mbalasi nili balasi ni Kalonzo na William Ruto kuyana na Kalonzo unawetie kana we yumbaniti na iyo nuwetie mapema ndio best na asya kana raundi uba yukubangwa niwe ukubanga kana no nemomeo mabanga aisi raundi hii atupangwingwe sisi tunawapanga kwa hiyo edukezia ndongo ya Wiper Kalonzo Musyoka no minute na kutangaza sanzo kana yupa yukusyoka neti na nekuthi nginya 11 2027 nicho kitumitwe bana wese thani twana ndisia maundu eli atatu ona maundu alangi maende evanthi itu ya Kenya nondo likana bai kumbeni ya siasa twithatwe kona maundu onthe meokonia siasa na maendeleo tukwatanĩtie kwa muno ngota basia kana uteti muthuku we uteti muthuku maendeleo maikwatikana na ichi kitumituka abatu kalunga uteti nikenda maendeleo wesethia ni makwatikana ku we uteti muthuku maendeleo maikwatikana maendeleo mekuo uteti wethia wa we musio ni kumbia siasa nito Erastus Kithuku Nzomo tunenanie umuthi simu ye sawa sawa namba ya simu ni sifa ukioni kwaku ngunengeleleo o twende nambe ngusomea lakini kwa oyu osa isivu kioni wesaithia twapike vinda ya simu ni wako na simu wete mawoni kana ikulyo kwa tongoi maitola twina mo nthini wa mutandao wa Facebook twe live kana imwe kwa imwe tukwatia niangalekoni isu ni Mutongo TV nthini wa mutandao wa X ni @Mutongo TV KE na nthini wa mutandao wa YouTube ni Mutongo TV Stock FM official na indi ile itatu kenda mwitano namba ya otomani mukuvi vate ndivi yuni na bingwa tulikevo otondo twasia tuyumala tubose musakwa atongoi karibu sana ikumbeni ya siasa Mutongo TV Mutongo FM na indi Happy New Year 2024 tuyaona na tuona nite mwaka muthelu ngaya tuyathayo ni tukomani yengi ni ndo muthocha ba studio kwa ivinda yenge ni semu ya Aeni muno indi nondo ninye ni tuwa mostikila muthenya ndio muthocha DG karibu sana ndukethia kamba na sisi alange onthe matosia isie na mwaka ndinesi da titona kwa muno no kamende wa mwaka musio asante mbe nitunge ngai mubea nondo wa muthenya wa monde na ndisio kana yangu tungia mubea longi na Mutongo TV na Mutongo FM nondo wa kutwaleka panduni ba kwa sia isi maitu na baya mukamba na lamembe onthe matosia isi onembwetia kamba imendea usiaisia museo na wethukeisia museo na ndia sia nundu nitona mbwa tutaonana mwaka new utanambokwa mwaka wa mbei mwaka wa 2024 ni mwende oseo na ndi mwende guidance ya Yehova mwei atu sisi nene yake thitai mathina maingi ala matona imbwe matona tukwata kana tunaina mwaka muthelu wa 2023 atubetangie nikana tusonge kuthimbe tikindu kimwe kwa ni mwendea usiaise musio ningwatie mwaka nesa akwani kwatie mukwatie nesa karibu sana uzuni Mûnini wa governor county ya Masaku Francis
Mwangangi Kilonzo na twina mutongo yunge wano omunthi niona na Kilonzo Eli. Karibu sana Mose. Asante Erastus. Ekana ndo saibuso hii na mbotungia ngai muvea nundu wa kundonethia kuvika vaa muthenya wa umuthi. Nithite ni muvinyiki kumono na nitungia ngai muvea muno nundu ninekitwe surgery last week na ona numia sivitali yo na ngai no wandonethia na vika vaa na ninehua moyo. Ekana mbothocha asiaisia na education onthe ma Mutongo TV na Mutongo FM thini wa kilungu cha umuthi cha Îkûmbî ya siasa na ndimekwatisio asiaisia na education museo na ndiambo mendea happy new year kana mwaka mweu museo na ndiye kwatia Îkûmbî ithela nitukuma bona musakwa watondo twasasia. All right. Yes. Hayo ni Moses Kilonzo ni Mûteti ngalekoni ya chama cha UDA na oingire mwene kivila wandu ala methe wana mamutha me mwanya ni watemelo Eastern ni mwene kivila wandu ala methe ana mamutha me mwanya na indi otondo ni utavitene kana otondo kuona twi atatu umuthi bana FM ni wethe wa kwata na otondo ni na weta kuute wethe wanake na indi ni na mauvo ma kuonengelele umuthi ne kana kwambia wachuma ukite kilungu cha Îkûmbî siasa kikambia mwendone wa saa itatu kamundele sia weyo tabia mwenyana ukana kilungu cha Îkûmbî siasa Mutongo TV na Mutongo FM kikambia mwendone wa saa itatu sia weyo nginya baya mwendone wa saa itano ni tuketha tukona masaa eli ma Mûteti vandeni wa Îkûmbî ya siasa kwa uketha we bakube kana mwanana we kuwaza mwate we Îkûmbî siasa motabie bitukambia saa itatu sia weyo na ile imwe kwa imwe tuyambia nienda kumuthocha yingi akeli na ndiambia na kubana DG otondo nene nawe takana ni chuma kethiwe na uteti muno na ndongo ya chama chawe Kalonzo musioka mutongo munene vai lembetana yitu ya ukamba ne wethitwe ainena mauneni chambe anambia onena kiseseni kimwe cha mauvo yulu oteti wake wa 2027 ingi anena muthinyani wa iyo ni kwate chathini kiu chama thiko wivo oba Masaku na wa mwithukisia party leader waku ni utangasite sanzuka na yu pai kusiokaneti na ni kuthie mwemwe nginya 11 na alama mwesi mwa Kalonzo utetini wake kuma oibinda yona witina twasetela kuma 2013 kwambata niwithite na makina tofauti weza ithe anu kuweta ki no kuonania serious kabisa ta 2022 nginya anvela running mate olane bwana Sunguli na ndo baadhi ya Kalonzo 2011 ateo bayathi utangasie na asia 2027 baindei nambala sinile nambala zile okweta ni president William Ruto na ke wa mwithukizio ndo kunena kudo ni mukamba na mukenya wonde kwao asekana Kalonzo wa musioka mheshimiwa serious kabisa kuthinginya 11 tawinde ni wa chama cha Wiper tayanza nithi na ti mheshimiwa Kalonzo wa musioka nitie ate chama cha Wiper na bwiti netwe kaliende na twa nenania na mitukive ikalwande lakini tete tutemwe ya yu round vai padio ndonge ndo no siasa ndio yende no sioka kasisi ibinda yondo kitu chambe kanene kwambia code tuke NASA na tuke azimio be de twaine na maupendo luko pekendo in democracy azungu matu ya it is only a fool that does not change his or her mind ukwati ukembwa tongoezi andu unokono ndu muendete pa mwabika wanga Raila pe ngangyo zenyozu omba ka device nze yasia ukela nikanokelia ndo azu safely ndo ndo azu mbwa onangetwa ingai ko idieta chama cha Wiper this time round nitipoya tangai na kila kitona ikikai mondo niti utatondo kitoneka ndo ibinda yondo ne bika na yu peandu omya kwikala ukethia me oneno sirwa ningi no siasa ukethia me yandu
Africa mutongo indasindawa uloge bilane so far kuma Kenya yake election kwina election karibu ina starting with Argentina enoka pa Africa Liberia George where emosi utukizi Kenya kwanza sindu ilathikite nondo uniweze wengai makatwika mende na mutindozu nondo no mapinduke na makakunosindwo na sana Kenya makona no mamatungie but oyu munde sindu ila mekite ndiona ndi kwatikana nizo ila manathi tena ndi makenya sindu ila manatembeta na ninazio pe mwana no nizo kutabia niti unene nipenda an alternative leadership for now. Yes. Asante. Nienda also ngekulesu yambe nekenda twislikeke ndini. Bwana Mose ona kwa kubi yulo kulesu yambe yulo mheshimiwa Kalonzo Musyoka newe wethi twoteti ne kwebindasa. Na bebi nawe chamane cha wipe either ndikolo ita bize chindu cha muthembozo. Yezo ndo kwegekie. Na official day. Anyway, this is story ya muthenyonge. Indi kwa oyu nuko na yu ondo atima chama cha wipe meya kwasya. Yuba yundonge pasongo nginyele bene. Erastus bekindu kimungu amba ukutabia na nienda wambe kwitha wisi tuinene ya Kalonzo Musyoka ulani wendongoi ya ukamba na ni mutongoi munene na tui TV ni ya ukamba na tuinena na akamba na saa ingi nitukwata challenge tuineno lo nundu mundu niwambia ukila akambia tita tuenda akamba maisonga mbe na itu tuyakamba nye mwene ni mukamba na niwe muyo mukambe embe Erastus ekanambu kutabia kindu kimwe mwaka wa 2013 na niwezi ekangutabia the more backward you look the more forward you see mwaka wa 2013 Kalonzo okie atu ya idia akamba ninewa na Raila Odinga 2017 nimo support the na 2017 ninyo kan support kwa unengai Raila kula akimwa akampa twa kunia Raila kula ta 2017 yoka twetele Kalonzo uitwa the 11 Raila amubenduka amwe tine yanete ni ngubaluka tina nene te kauka nengo baluka twa nene te onza boti nelike lakini tuyawetete na baluka tukekanyata nundu yene balukile nyendio support yutu sio kenge twigwa nenge twigwa ne in case onanga baluka bayundu netiele kizazi kimwe 2022 nwengo support twigwa wo lakini twamedia Kalonzo ka tuyai by then nundu wange uka 2022 ninyo ko support twazio kenge 2017 twakunia ingi Raila ivyo ndepa twikwetie Kalonzo witu nukwithe 11 2022 yabika ila Kalonzo wambiyo na Raila nukwenda umugeuka Kalonzo na kanywa wake asiai atuya nesa atabia Kenya nima nye ngetha ni mundu landia piu duniani kusupport Raila aneni na munuka yake na twasia nu mwana wito yu kwanza ni bo mwana ni betwa ila siasa sia bomwe na bayetwa na basongwa yu ba forme wa ila yeto wa oka na tuetha tuishua yu Kalonzo elekele levene. Okay, to cut the wrong story. It ondo baendie ituke yuwo. Likanile kila mundu ni wisi story. Yes, kila mundu tezi. Yuwo mundu Kalonzo ni wumila ingi. Ni watu yai. Nukwithe levene na ni wambio tunengai ngewasia mbalasi nile. Ni utabia nde ukubitha mukamba wa uo kwamba kuikia ivyo ndeni tukwenda uwendi ndini wa kamba wivo onaku wecha amani cha UDA ni kuya umundu Kalonzo akethe 11 ona kiamba Johnson ndu ya muthama wona support yete Kalonzo ivyo ndetu enda mukambe thepo lakini ikudio jila ndini wa mukamba ni
wai muthenya no Kalonzo waungamana ndeto yake akasia umuthi niendete leveni na akaungamana chua nena ekiangea ya Rivers yu ikulio ile nene piwa kambani ni tuichochwa tumba ningi tuatie na ndatika muthia tuyiki wangea ya Rivers kundi kuelewa Kilonzo ni kana mheshimiwa Kalonzo Musyoka kilo wetie ti wokeka kwa naku likelihood ya kwikika pe kindu kitwa probability probability ya kindu kwikika 99% nikiikekeka 1% niyo kikekeka. Asante ningwa kwa kwingi diji ndisyo kwaku wethukizia ateti muno nondo hii ni siasa na siasa ni uko na wa wethukizia ateti muno na ni wera specific alama cha amani cha UDA kana alama cha amani cha Wiper nimeletwa mayase kana inywe ateima Wiper mwenda utumia mheshimiwa Kalonzo mwemo sukumia rondo tuyambia no waize kana inywe ni mumo sukumete au ngame kibela cha usumbe ya mama mawenda kana mwenda wa musukume nekenda inywe yatha bibila mukwetia MCA MP kibela chonde kila usethe ne mwakwa tebela sienu ndeto isu disoto na yini ne ata yolowa ate imake kutumia esito ya mheshimiwa Kalonzo na we IV maybe ayemo kwa atakendo na yatha ne MP mondo kweta sia MP ba ukamba aile kambunge uda no manene isu ni siasa ila si uda choma mana ndikile yene na ndwele towards race between uda na mheshimiwa Ruto no waisi akazinda na Kalonzo so kila ngwenda kutabya ni pa ukamba onangae mausakuwa pakasa kuwa mukamba ombetukizi kwa uisio ya ba ukamba etesikumia Kalonzo ne kanolike aje izundevo na ndio sio kangolilikanye ngwe 2013 yes nina ndia against chama cha Wiper na nasa kwa kwanza bila vice president kwa uwe suti ya agenda ya kwela ninayo agenda unakwimba ni musire nayo musire naona mbeta bangoka so in this case na beando inge my colleague here timu sakuwe bantu na kuona ni wamo theyanga ngwa ni wamo lomumbe wakwa so kilango ndo kutabia alama to naibwe na isi le chuza mondo ta Mwangangi kana tongo yangi ala nene tamo isuti yo issue ni utongo iwande no tongo museo no mbetukezi na twasisia ningo kutabia siama sio ndecho kwimba ni Wiper cho kwimba ni UDA cho kwimba ni ODM siama sio nde chama chake siasa kiseu bagua nikana choso tongo iwande na kiete maendeleo katika ndizo yuko I think ando no member na siasa hizo na in the process no tesukumo ando mama katete kyo ikindoni pe ngoto na mbo mio genuine masukumete kekete lakini pake mbo pe omundu onge in the process yakatete kya bona ninge kwimba kweli undunia pe wando mana sukumete mheshimiwa Ruto nange mata na musukumete lakini ni matete ke yogeza ngazini isune life them so in this case Allah ando ala ni nene tamona ando ala nisi na ala tienda ni tiaimwe issue yaito ni kusukuma jende yo tongo museo katika ndi yaito na chamudia ni de yo mwinge de malembinge na nitienda ndo a little bit honest nando mena ugo walika utongo ine ta deputy governor yuta Mwangangi ukemba we honest kwa ndo alotongo ezi chuchu itienda tito no tembea ndi onde tipodete kura na tiasia yonde milengo yonde ya kisiasa in fact pia mama asia ne usuku magaribu 50 pesa percent ya devolution nini the Kenya kwanza maasia between 35 na 40 ithie ando maazimio tunazia 35% tamino liko immediately mbesa sia devolution nondo puni bonde no ekaendea tipa wodi mundu modia kaungamambe wando ugewa azia nitawapania kana ugewa ando maziasa maitu ya twike aye mbwandene ekaendea through devolution through counties nondo mbesa hizo sio the equally katika kila party yande lakini neisi akolati lobi si na thina so in this case nete andando a little bit honest pe point yenge kusukuma kwitu Wiper iliko tongo ine wandeno netienda wasisia oyu
ningodanga example and this one they like to the ogeta Great Lakes na even East Africa community ila ina the Mwanza na niazia nana yangie kwa ndimiteo katika ndizu sio ndeba inde tena issue na Kenya kuma Kenya kwanza yalika iwe Kenya niyo tu edisi weta the last table lakini kulika wewe andwala nene serikali wizi pe mundu weta wa Lord Acton aizi power tends to corrupt lakini absolute power corrupts absolutely andoma Kenya kwanza pe kindu kimalikite moto makolwa manasa kuiwe manatembeye kila bantu masa kuwa under very difficult circumstances na nineze azwi mwandu mali kotongo ine ndino Îkûmbî reigning example ya otongo ndo otongo wa ile time but that is not the case ko nicho kitumiona some of us tuisisia for an alternative na alternative is none other than wiper nondo wiper neti unena 24 hour economy taika wiper ne otongozi ende everywhere na zindu hiyo ziwe na kumba ringo ziwe ngendo ziwe nondu paisa izu andwe me odhuko mama saa 24 ukadhuko mama saa alama kunana ugenuka ange makalika na ndino economy ya yote yenda ya muno yes thank you Kilonzo yue naona wewe kwetu ni manawe na mazingira ningwenda after ikulia the next wete pet topic DG ukuthingisya muno ni tokwenda tumefike mituki ya upoa Kenya kwanza na ni already tumenene kupoa no kumyenda muno nundu umukulilie kuhusu andu ameuswa na makoti ma Kalonzo yundu ukuete ngewa ya Kenya kwanza bunde ndio elewa lakini kane sungie kulia yako nundu topic yezu kumenda no tu umevi nengitu hiyo bai kumbene yukindu chambe DG no ethe mundu museo muno utenda utumia Kalonzo nae lakini eju nienda umutabisia ba bwana DG ve andu matasuite na koti ya Kalonzo matalika mbunge be andunye nisi ndona ukutalila lakini ndiwe taba ukamundwe na tikiti wa wiper ukamune chama kingi kana ukamuyonga ma independent akona ande kwacha akitauswa na makoti ma Kalonzo akaema ina Kalonzo bayundungi ndabita yu andu mamu the mbosu ni mwamwe wiwa tusukumete Kalonzo na tuyenda Kalonzo ungame na yu maituma Kalonzo overlook dynamics bingi siake siasa yu kangutabia kendo Erastus na kini cho ngwenda yu mheshimiwa Kalonzo chambe umulika akiline kendo chambe undu uminie kwa siya mapema ndio best yes ndikatate kutwika ni ndeto ya kanywa yeyoka tuenda tuambie kuona mheshimiwa Kalonzo I actualize kilawe ukwasia kitha easia mapema ndio best ambie utuonia intention yake ya kwenda kula sia Baringo kwenda kula sia Central kwenda kula sia Nyanza Kenya. Kwenda kula sia Western kwenda kula sia Northeastern kwenda kula sia kila pandu tuambie kuona intention yesu lakini yutu ikambie kuona ayuka mathikoni ukamba agoka kwa isio ubau na kibuki ya bau isundi umuga no ese kwasia nimbwenda kibila na kwasia ngatweka isundi utwekebia kila kitonya ukutwekebia musumbi ndeni wandu ino yitu ya Kenya niwe kukela na kutembea na kumanda ikula na kumasho andu maku kana foot soldiers siaku andu ta mheshimiwa Mwangangi ni mundu experienced atuye mbunge niwe sene na politician ainge menza wa ukamba akamwea Mwangangi nienda utumie connection siaku ila withana sio wambie ubenefit yu chama kicha wiper nienda ukuona winena na mbunge ala wisene na moma centro tuambie umandho ndume usupport bid ya kwanyeta Kalonzo tuambie ona NC tutaisu akoka pala be mheshimiwa Wavinya Wandeti akamwea we Wavinya Wandeti ni watuye we minister na ni wasavia na minister ange makumanza wokamba niendo tumie influences tuambie unena na andu tasu tuambie ona mai support bid ya kwanye Kalonzo nikenda withe ni mukuongela value ndini wa chama cha wiper ndikatu yake ninya Kalonzo na asasia ni ngwenda na nina
members na nina elected members na nina andu mena connections na maiundethia na maiward any value bidini yakwa nikira nimere twa maitembea onake kavina kala mavyonza makathima makamugone wa malebe Erastus nenda ngweye yubala tubikite siasa cia kitani inamba kwambia ila ukwiwa ndio nenga example na DG ndikuyai ena connections avi anen yisu ni talks cia ndini wa boardroom tila cia public aka politicians ala whether na mo ala wisene na mo na anyways ani influential akanena na mo yu akatumia nduila ya Kalonzo atepo nduila ya DG nosu ikatumika kuete osuba abe Kalonzo indi yutu zisobika kitani tukona DG okana group kuma centro ikalisa kitani ku centro iketi cia Kalonzo kula tukona wavina okana group kuma kundu ta Nyanza ikaungama ku kitani ini ukethe yuni mambi ya kuongela value ndini wa bid ya Kalonzo lakini yutu aeka Kalonzo bala wathi nivo politician weumela asye kiu Kalonzo waweta nyenena akikwata mbau yu kambia kuna musasa speech ya Kalonzo nizoka kuna musasa uba ikutethia tu utethia Kalonzo na baikivila chochote tu mande ya Kalonzo okay Kilonzo onye no kita kwa kwinge DG twipumana ni usu neno ni bwana Kilonzo bano yulwa inyweta atume example ya kunondo inuo yebano kwisaidia ni mukwate ya na baku ala matu ambunge na mote ne nondo nonginya wesaidia we na connection ne indi kulia kulyo kwanza makanenge amwe matongo ima chama chawe palamela iti na Kalonzo no with we me mamutunga itina yoloa wendi wake wa kwetekepela kecha usumbi matatomea mianela mena yo pia wesaidia nema keuchama bwana Kilonzo kweta nema mwete sia kula nza wa ukamba Lona uzonge tu. Kana mkazi ndio bwa serikali. Na bwa serikali nienda kila ni kweto ku kwaka kweta kwaka kana azongo meta to build your case. Ni kwaka. Ni chau ni kwete kwaka ni chau wiper. Zaili to koza serikali baada ya mwaka wa ngilile na miongwele na Mwanza. You chuito ni kweto mutaje chuti kubwa serikali weka support point hizo ni lazima you ngekalabano na ndiye andu ma Kenya kwangelekania mekalile dinde aite uwe baladi then pai haja embe na chama chake siasa kwa no lazima pembe na kitumi na tisio kaneo kitumi ni lazima ni yote embe na solution tofauti na yala mekwe na kila mekweka kwa tia ni bwa serikali ala pakemba peandu kwangelekani meobwa Mwangangi meobwa county government ya Masaku no lazima tesizie kitu mine chao ne siasa kana be na kindu mena cho kwa utuke kulione yako I think ilang ki uneni wako ninge uneno mono lwa chama ekando chu Kilonzo no weta my colleague no weta nikendo tekete muno ila ti weta chama ti weta effort ya kila mundu ti weta Kalonzo ti woko itekebela ni chama cha Wiper na allies kweli andwala makwati yani ana chama cha Wiper kwa chu no weta ni kimwe katika zindu mbinge ila totongo iwa Wiper twende kwika na besi ndo tutambia kumelia peka de mota umelia peka dimwe sio lakini nekita ndo mwe kila ngwe ndo kumusonge yani kila mundu wo ndewa chama cha Wiper na maitu na everybody nitimate on board ki mheshimiwa Kalonzo mzioka yukela kazi kana governor wako wa vinyo andeti kukela kazi nitenda tutakokodea yes pau tena pesi ndula mbinge tete utapyando nondo siendo ibanga wo tukuta iwona teba au tukuta inene ya siasa kuithio chapesi ndingeti imba siende no bango asante haya tuibutambo ibando baza mundu Kilonzo ni waweta kana ni wendekethia mawendekethio maingala SKM utonya kweka nikenda sethia ni wako atakibela ki na kamba ni mamukunia kula onde
2027 ondo kwaze kana mbalasi nile two horse race twazi ne waungama na mheshimiwa William Ruto nondo wasia chances yake za kuungama ni 1%. Twazi ne waungama we no umukone kula nondo wasia yu akamba ingi akaungama kinya mheshimiwa Muthama olaneze ne wa chama cha UDA no monga meti na wake nyeni utabisia ba Erastus Dr. Stephen Kalonzo Musyoka akaungama u-8 ya upresident wa Kenya na itheleveni kula yakwa yake we got defect from UDA ni kuya kula yakwa ni ya Dr. Stephen Kalonzo Musyoka akaungama 2027 yes na nishua pia kula ya commissioner Muthama yirabo nundu nditha yi muthenya wa mbe wa Kiamba kusupport Kalonzo Kiamba no support yete Kalonzo nginya na resources yake ona ayuka kusubia chama cha UDA na William Ruto asio genge oka nginya bala be Kalonzo oka mwisuva amwita mwana mwitu ni nase ubya chama na nina Ruto na tuende upanga undu tusinda serikali uka ngukwatanie pa na Ruto ketha no lilikana 2013 Kiamba niwe wakwatanisie Raila na Kalonzo Kiamba enda kwika the same thing bado akwatanie Kalonzo na Ruto umundi utu itha tuinenea serikali wa Ruto na Kalonzo keka Kalonzo ni wethukiisie Kiamba lakini nondo isu ni water under the bridge na baithe na nondo asunguma sasa the more backward you look the more forward you see Kiamba ni wona Kiamba na akamba alangi omde ni mona netie intention ya kwenda kusupport mukamba ekalele kibila kiu na ti Kalonzo eweka ningulilikania mwaka wa 1997 ula Kiamba solely ni wa support ye charity ngilu etie kibila cho president apingane na Moi niwe wafandi ye kila kindu mheshimiwa ngilu etie kibila ena ayendo mukamba withie ni wendi wake ni mukamba withie ni waungama nthini wa national politics national platform anene ya siasa na mukamba oneka pisani kwa issue ya Kalonzo kuungama 2027 isu ni undisputed lakini mbetikilie ni wetekio we mine yuthe na ulikilava niwe mheshimiwa DG ba ayasi isu ne sinto maendesie Erastus nye ninakuye nakuye nye natwe ni official ndeni wa chama cha Wiper ukila sio waumia woni chama nichu ukewa kiuni tukweka nicho tuendesie ona waete ideas wamenye niona nikenda bidii no yitu iungame nikenda akamba onde kindu ndakolo Erastus natabanisie tuili nde chamani ki nasia nundu twakula nasia niki akamba matakuna kula 95% 99% ta kundu ta centro undu makuna nanye na mea kindu kimwe mundu wa centro ayungama ayetia kivila athandu ma centro akamea ningu seubya vei wa kawa ningu seubya vei wa mayani ningu seubya vei wa andu mathia ukethia muimi wa kawa ena sababu ya kuyukuna Kalonzo witu aungama na matabizi kuna me Kalonzo witu aungama ne athe aimima ndengu asie nye na atuika president aimima ndengu ni ngu make sure ni sia exporti wa sia di China aimima ukiwa nzuki ningwika yu wasi aimima ndengu meku na onde waweta aimima ukiwa nzuki ni meka aimima ukiwa nzuki asuo tena siana sio meku na kula buonde nundu mekwenda chu waweta economic activities ila si kikava ukamba wasia undu kweka nasio whether wa maanisha musiusu family sionde ila si kasi ndu isu ala meka we musiu onde mevi 11 lakini yu akambondo wona maikunia Kalonzo kulu ai mukunia ondeto mwana witu isutu yani baikindu kingi nikendo manyakamba metha meloyo naju wanena jo idea tesu uyewa kiu nikindu twisiletie ona ikindu twende ubanga isuo na isiendo juto taumelia kuwa nduni na weso kimanda kya
yu niwe nesa bwana DG ayase ni kindu maendeleo banga tuetele by 2027 tuone asume chamani cha Wiper mayete marafiki azumo kuma Central kuma kola kwa Kenya tuetele tuone aya nene kwa tengo di wile nitokea kuo ama unazo ndio makosia alright na quality inge ndazi yana mweze you kiuni choke tume you are the sindu izo ndo mama ina sio sijama cha sevye na ilata na tabanga izo teka mweze kuma thindazi okaingia kambanda mana wande kweka wata kuni ndo kwa gisia Kilonzo maundo mavendukie ti utondo watie na hicho kitumi monde ibinda yuwa iko Wiper ndia kilabanda lakini ni monde enda almost in every county pay an elected official wa chama cha Wiper. It is now a national party. Iweze ibinda yuwa iko nondo wa maybe policy na ikwende doke policy sila waeta ibinda na ikwende bwana DJ ningi una kampeni udayalika ndio kule na ikwende before uda ningu kueleza so in this case you nekwia or you maundo emeketata ni mabenduketa or you maundo mabenduku so come back home this target number na ndiendo tweno tambidi ya Kalonzo wa Musyoka aje ti Kalonzo wa Musyoka akitita imgwe mo ibaya mbe nikendo chando na ndo inge Mwangangi ona nde namba na ona nde namba 10 peange mekuya mbe it is a mass movement na nenge chuno tezo mana twende ku kilangwe nda kwasia ni sindu imwe uze Kalonzo ti ondo ni mwaletwe ti alando menda amekunite kithu ukethi aka unenga ngilasi na kibu athi atangazite kila bando na weta international na national na local media on them and ni unenga ni nukunengia ngilasi sindu ilasi ba ukamba na ithia nacio mukamba na ngakao itala one by one ilasi na kwa Kalonzo wa Musyoka izindu mbinge muno ona ingi ando matembu amese kana ni we mwene ku initiate ko kwimbwa ita inene ya ndio mini kana ndeka kila mukamba kimuthinasya na mukamba au kila aka kunekula nundo pekilo mwenda ndini kindu kina kiete maende okamba kiete ngwata ni okamba kyokeli okamba wito na kio transform area okamba yeke mbwa tena thina wakiwu tena mathina maingi ala twinamo ko tia mukamba akunane kwimbwa mwana waitu na ndu maingi kuma na ungamete mundu akaungama na akalewa buko ake wewe mwana waitu so in this case issue ya mwana waitu bande wa rais tiendo mundu la competent mundu la qualified mundu la tona kutongozi ande ya Kenya na ande ya Kenya ikembwa na heshima ya elite in both internationally regionally na bande no yitu nundu tienda mundu no ekakwembwe mukamba nundu issue o yuni gote nene asiaisi aingi alama to asiaisi na kamba lakini ugo gote kweto sisi mundu utona imbwe na interest than ngone kwake asante Kilonzo rogeta kwa kunenda likanya musese kana tukumbe ni ya siasa nene senge mali kwa metuki na ni karibu sana kwa alama ende na kulika kwesela mitandaoni Mutwango TV kwesela YouTube ni Mutwango TV Stock FM official Facebook ni Mutwango TV na alama ende na kusesa TV ni alama ende na kutukisia radio ni karibu sana tuende na kumbia siasa na nguli likanya kana ayikumbia siasa kuambia wachu maukite ikambia mwendone wa saa 3 sia weyo saa 3 kamondele sia weyo ni tuketha tuyambia kilungu cha ikumbia siasa ende na utuma mautumani maku ya no mokola kwe Kilonzo no kane some mautumani menyu undu mwende na kueta yulo onena nyawitu yulo wa mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka Savalî yake ya 2027 undu waise kana horse race inoni ni race kana ni masemba mambalazi ile wewe mbalazi ndene wa siasa nandu eli mena vina timbalazi nandu eli mena vina makusindana thini wa kivila kiu cha usumbe kwa ile itatu kienda mwitano namba utumani mukuve namba ya simu yevukione kwagu osa ningoka kosa simu ye sawa sawa na ndisoma mautumani menyu onde kwa ende na kwa matuma undu batonyeka Kilonzo to yazera ni si bona Erastus ningwenda saa ingi tuinena pa TV ni ukethia tuyo serious na siendo ingi bona DJ aeke iki akili ya une mundu wa UDA ukunena kana une mundu na ile ukupinga anything ukwasia Lord youth na munene wa tongo ya ingi na alama advice ya Kalonzo
na ala mathiũkĩte Kalonzo ni wamonia thĩna bala we mayenda ithukĩcia jutu ili nthi batwendei na kuoania nata tutona nata Kalonzo tona bidi ya Kalonzo ya 2027 tumesisie tumeanalyze tuone undu utonya ukwata kula kuma ukamba nginanza ukamba na yuna ambao ku place okindu simple chai akamba maema ukuna kula 90% kana 99% maka kuna 60% nundu motivation yo kwa leader wo ni izito mwana wito paikindu witha amathite UDG asia Kalonzo ni akamba makuni ya Kalonzo kula nundu wa maendeleo nienda twebao yunundu isu ndeto ciake ciakanywa anda byesindu iliu Kalonzo wathite akamba akamea na tweka musumbe andwala mweka ake na undu tunona rigiji kuya aiyuka ake aimima kawa akamalilikana cia nimulilikana tuisoma kawa niko katu ibia bizi tuenda utunga kawa pu nienda DG atutabisie banesa ni kindu kiba Kalonzo thiukie pa ukamba na bidi yake ake akamba kina mweka nyena alika ni chukilia ngina ni mwete mbesa ba ukamba withie ukamba witu iwoke lana imwathua tionda tutabie okay tandweke ukamba muno ite ko thau theni wakibu lilikana wiketwi county pe muradi munene muno pio a very big yes wikithigi irrigation scheme usue Kalonzo wa Musyoka withikizi tuko ba county ne ya Masaku enda ba bandu beta wayata pe a very big project ini usawa county karibu ina nye mwene na me champion ye bika even Columbia ziuma twadume aisito ya Kalonzo wa Musyoka in its own initiative umbethikizi so na kindu chichambie kwanza vice president ku it is not proper kwenda ona nini Kalonzo nitoenda ukela nenewe tita we na agenda ukwete nene ya senior counsel tinine ya lawyer mundu onaekana u lawyer onaekana kwimgwe senior counsel kukela kuokelile ndemga etekindo na kimwe mukamba wana katika ndeni ya Kalonzo saingi tikabudhisio muno nondo noto nobuthesi akamboke then makoso ndunge maitito ndo matwe magwise ko nenda ya my colleague kaka umutala siendo kuma mutwe nende banu ngozoma ndeba ndapate mundu ndabeti kuma perspective yo tongo iwa ba ukamba nondo ne thitu ndithauka ne bau ne boneza ne umutabye siendo binge muno nondo endao ili no amuzonge ngesoko ndio ile tu ni wete kindu yes Erastus vekindu cheyu milianesa nye ndina doubt utongo iwa Kalonzo vice president ona baibandu nina fault ngasia Kalonzo ndathukuma vice president baiye Kalonzo no ethe na ideas nzio pyo lakini niweze siasa ni kuielesia niweze Erastus kiu ni chongwasia Kalonzo aungama please na DG ni nyamone na Kalonzo ndio kuongela hizi ndio kwa puala nya bongo komya mina ngoda mina ngomya ngwathuki okomebo aye nengi wana nini UDG siasa ni kuielesia 2027 tuenda Kalonzo ketha no kwithele peni motivation ya anduma ukamba yambe kwitha ni mesi alamateza au kiwanzuki Kalonzo atwathite kina alamate mabanda ndengu makatesa Kalonzo atwathite kina mindo SGR zisile bayuma cia ba container China ikaete ilobi makasio kaingi China mema they silikali ni saubetie mindo terminals along
ile paimoja kibwezi nelengi ya mali ni tukwenda ukamba tutabwe tuiwe no tutumie SGR ku export siendu tuseubiwe aba tu asitu yani withi Kalonzo ungamu ukamba no kwiyelezia no kutusolela visa wapala ukwenda kututwa nikenduke tuimwatia on merit kiuni choto ukwasia good nikwaje wa mwelewa ile seconds ya kutatu kana mzungu nikena tusome very simple nenda na mwelezi my friend na you andonga ni mutunge ula undo nzoma ziana kilazini you ndani mubundisi undo ndisiana na policies sio kaata na ndipo tabio policy imwe eneo kona ni Kalonzo wa musioka na akini akane muongele ile ndo enda munono kwenda ile kindu chambe wata na ile ilo kuwa devolution tinene ulo katiba keu Kalonzo aye at the center of this na katiba keu nikoke tiunene ya serikali sia counties ila si kwete wembeza moga ibange ya maundu mekweka sindu imo nunena ti perfume ya mzumbe izune mandate ya county government na nicho kitumi ni lazima wetekele county government inewe resources mbinge technical experts alamati we lobby na mbezi ila si ati we lobby sieto katika counties nikana yusi ndo izu Kilonzo nunena weze the locals bani mama ile to kwikalandi makaplani sindo izu andi mutabyo ndunge no sio kwembwa wese mwa yaziata matukwa ndotona ukela udi we mwenende wenda mwa yazia endo kulyo mwenende asiata nikana kiunwenda o plan wezoke ya budget ine no yuko na process nene wenikana wezokeka sawa so in this case the unenea tinenea twaile tembwa tuinenea policies ila sibwa hata si ukata cross ila Kalonzo kugela kazia ni tembwa na devolution lakini devolution ine week zongelombeza to kiasi fulani si ndo isu nisio wena sio motwe na nisio tachama twaile tembwa tu champion tekazia sakuwa hii wipe kana sakuwa hii azimio anda Kalonzo musikoka 2027 teke ngewena ya kupando ba kudi 15% ya mbeza ila si udi kwa devolution si 35% kana 40% sawa isu ikembe the address si ndo ni ka wolo iba Masaku ndo batwe na sub county karibu itano si kawa emgwena ndo aimiala maimandengo meokote the kiaba emgwena kendo ta SGR youth count ikembwe ndo tena muzumbu bantu tutono neno nambe ikambo kuliko ba Masaku na i proceed kula yende emgwena kendo ta KMC temgwe tutona imbwa tutona yange wana kamba maito tekamea nikenda mwimbwe na mbeza mubuko na mwimbwe na leumezani ethia ingombe nondo ngombe itikawa tesi export to Saudi Arabia kana to Arab speaking countries nikanaweza there ni twata na mazito gugu so in this case eti unene ya Kalonzo sindu imwe note nene ya Kalonzo lakini sindu imwe tisia imoti uneno pano ni sindu seumie katika national leadership sia ndiboge alright ne kwate to mini discussion isu nembinge mono tuendo mebingela ba education balangu ngumebingela mebingela ba Erastus ninegwa moyo nondo nina kwate buso ya usomedia mwalimu ndasi ya wewe mwalimu yukendo chambe mwalimu DG ndesi kana public participation ilanene pyo yambe ya mundu kulika kivelani either ni manifesto na ukuniusu wakula isu either ye public participation ya kila utwadha wilika kivilani nitwa kiti kila manifesto esi yaku nicho kitumiona mundu ena manifesto atana atembea kuliti andu amina kukama up na manifesto avoti wu alika manifesto isu ayambe ya kumimplement nundu public participation yambe nila yekikie 11 kendo cha kele yu easia siendo ila na nene ambinge siendeni wa devolution for crying out loud kusema ukweli bwana Erastus uenda kuombea ila rigiji 2022 unatembea ayadha aimima kuoma kawa mbeza rigiji no ndanezi kana kwa constitution ingia 22 no
sindu ta yini nisuma ke yuta ya Kalonzo nizu Kalonzo ayuka ye maiko na mwandu alangi mama kula kungi maidi maisieka no la Kalonzo itu aibalu gwande ju abalu gwande na moyo maso ya makoti ma Kalonzo mama kwata ibela ila sio juma yenda utabya Kalonzo logo ane ke kila alangi meka class kingi kinange zaidi kenda kwata kibela isi ukapekelo pekelo uda ni ndote akamba na kamba ni lazima tumata byogo yu kindu kila uende na unene ba aende onena nikana confuse na kamba na Kenya kana pe policy muzumbe pa yo lowa ile tote ando nikana asakuwe nuwithukizi na aende 8 ila nene taika ni withukizi na za kinli ni ya manenga ne reason enough ila me utuma Kenya kwanza it has strengthened devolution by be kutoa functions ila ile totwa katika counties nondo sio na kwa sio ilobi kuongela mbeza sia devolution nondo mbeza hizo nizo sio direct kwa mwanende na yusi ukigwa anenete cleverly ndaona ni aipeke nduruto utonote akamba ati akoko meka kameka nayo ni mesi neza the shortest route neno ya nini ila tuziwaka yuzi nawe taruto ngweye yu ena agenda ya kwenda ukwazilikale bokwenda tu nikenda yewe nacho akinene netoka wito mane ukwazilikale nondo awalikuwa dijino kwazekana be kendo ndo drive cha ondo mosumbi utona ku re-elect wa ingi netoka bo ingi anaende ngwenda tuke no kiye benda muno nitoka bo naona ndio la wendele kanya sawa mwendo mzee nikendeni wakilungujia kuombea siasa karibu sana kedhani ndo atonyelela na la tuambie imwe maundu mesa sawa nenda yukusoma mautuma ni menyu ani otabise mautuma ndini kwesela ile itatu kenda imwe 5 ile itatu kenda imwe 5 namba yotuma ni mukuve vatende vi na ndeni wa mitandao yitu yonde amekomokanilie Facebook ni Mutongo TV then wa YouTube Mutongo TV Stock FM official and then wa mtandao wa X ni @Mutongo TV KE @Erastus Kithuku na hashtag ni Îkûmbî ya siasa. Namba ya simu ni noti Mwanza 0799870066 noti Mwanza kenda nyanya Mwanza noti thandatu na ambao soma maotomani kauta na yende uyombanya kukona simu wapo na simu lese wasiwa TV yaku na radio ndabye Ûyîetewa weta wata umetengalekoni yiba ethani county kana okesio na inde huenda bia ni woni ukoete kanani ikulio ukulia aya katuambie na mtandao ni wa Facebook kanaambia na Facebook ndeni wa Mutongo TV be mundu kwa sia eta wa Kennedy Musili ase Kalonzo is a joker, never take him seriously. How many times amesema akifuata Raila atakuwa mjinga. Daudi Chwa ase Kalonzo aungame Tanzamba. Okay, na ke Benjamin Moithi akasia Somaliland live osengala kosia Somali asante sana azuna ndo mama mtandaoni. Robert Mwendwa sera yasia Kalonzo eka kutwenjoy ndesa kusumbeka lo maingi ule Mûteti kuma ngale kosia masinga na inde oyini CEO ndeni wa serikali akaunti ya Masaku yasia andu maito lomya imwekeyo na wasia no mwe Kenya yonde congratulations DG gorgeous telling our people to keep the faith. Asante sana lo na nomba ye munowe monene Miriam Makeba mutua Erastus angelisi our very humble DG honorable Mwangangi omonde nye ni following tu asante muno Miriam Makeba uzune umora teyaye kumbeni ya siasa Erastus Mbono Junior His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka the 6th akuna kurudi nyuma akamba on the tunga Meimo Stalin wako support our kingpin maenda malalane ne kwatia suni MC engalekona isu sieto Erastus kanoyo nweba Anthony Kimanthe let the Kamba community unite because it's our turn to enjoy the presidency come 2027 through our son His Excellency Kalonzo Musyoka. Azimio fraternity is behind Kalonzo and even Aembu Mbere na Ameru pledge support ni Kamomo Motoa Kithimani Yata. Asante sana kalikosia Kithimani Yata. Erastus ne kwate motindi ne sangelesi atongo yasu mono no ye Kalonzo wiper okay ye lija makite na ke David Mutinda Mwangangi wane nata aume yana imwe nondo ndo kuendesia okay asante na kuelewa tuwe kwa mundu kwasia
Erasaza ngolesie mwanosu wa UDA kethwa Kalonzo akethwa 11 kana ka mukwata mbaukingi amotabi ati nitumene nondo makweti kubuthia Kalonzo hekulezi ndie no kule nengi nake mundu nwetwa SMS isi athiwende nina ikwatawe Samson Musyoka His Excellency Honorable Dr. Stephen Kalonzo Musyoka enda motao ma andumena ndaiya na utweka wa uteti ta mutaalamu Fred Mbadha T dash ta Moses uhana zione there we okay naende Fred Mbadha umonde twene thana ke okay na kethani ndewe watonyela ndu na wandu ni wetie Mbadha nwithiwa akwata na chathini nacho cha kanisa na ethiwa ndavika on time kwou tuyenake James Kijana Musyoki jambo wana Îkûmbî nye noona ethiwa Kalonzo serious na kuungama na kutwika musumbe wa nthi ino kindu chambe ni aumevaa kwa azimio bila hivyo sioni ni muvea ngelese bwana DG vau ni DG ngwenda wese songe kulesu ya Kalonzo kadhano kwenda kibela akebeta azimio na isemba na laini wako wake tuke kwa mundu kwitwa Samson Musyoka DG Ûyîetewa Mwangangi tatai undo vatonyeka mwa moche asuma Ruto ukamba ta Kilonzo na angi takawaya matumia wa na iku kita Kalonzo na no mesi niwe wikwatio wa kusobea mbai haya mwendo savi vasonge tuone sasa anti thank you Kilonzo for promise of your vote for SKM uzuni araza zimbuno na ke mundu kwetwa Thomas Kavolo ekaikwa nanga evinda muithu Kalonzo ndema tu okay mutu wa muya ya sera sasa twana ngiwe ne keima kebuthia chonovi tabia mwana osu keuwese ne chake ewe katwese Kalonzo ithi okay asante na Benjamin Mwithi kumangala kwa sia Somaliland ya sia lakini Kalonzo Musyokave ando matesa umukunia kura ma Ûyîetewa ta kawaya nambai wa Kitui East metha meke bothia kinge muno Mûnini mwende SKM the true man DG basonge to straight Onesimus Mandi ya Kalonzo amwe tanzau ya kiamba kulika 11 2027 asanti na ke Erastus kana Justice Motale yasia Erastus ni nena mukethia muno bo Îkûmbî na ndimu ya kana kebela 2027 kena mwene mivango Ruto tabia aume ma wipe masovye mbesa sio na ndibadilikania kana Raila aketha 11 kama kawaida ni ovamu atate ni thukisi Îkûmbî vyo asante sana makethia muno ngala kosia Taita Taveta Nishaka Musyoki hai Erastus hai nethukisie kana nethukisie niona atongoi asu menda Kalonzo mende Kalonzo usiona mena wendi wa akamba maungame kwou ya DG akomana na Kalonzo amuye akamba menda musimamo nikenda tuvangithie kula nesa na ona ithie ku makambo nini na mijengo nginya makanisa twi siasa vyo bora ndakatubaloje DG otomani nosu 2027 hakuna ku change mind Dr. Stephen Kalonzo Musyoka all the way to State House Kenyans will in one accord vote for Kalonzo asante sana Daudi Baraka na kona monene Anthony Mutinda kwa kulia deputy governor about ndovo yake kesa and kasoni ila sianangikie last year before August hadi wa leo azijai tengenezwa ando sai meutake ucha kunywa 5 kilometers na Mang'oi. In fact secondary school ya Kekesa it's been supplied water with donkeys ando menywa kiwucha silanga onakitenda wanondo vai option yenge twethe namba ka ende DG kaunika maendeleo na hizo basi ya bae kuombeni ile tuko na aziaza na maendeleo tukwara na ziasi yonte hai gotea waheshimiwa sana usene twa Nicodemus Manzi na ke mundu kwetwa nezo ndozi ya mautomani
alanda na asoma motumani mo. How I wish the Kamba community could know the benefits of having a president whom you can communicate the same language with. Let's think broad and wide. Usiatwa Sam D. Samuele. Kalokinzangi wakanani mbujari ngalekosea adhiriva. Erastus vabe Kalonzo tuenanzika nake nondo avendoka metoke. Okay. Nendo soma motomani mabotho neke nane sembe YouTube ni Mutongoi TV so kwepe official namba ya simu ni noti muonza kenda nyanya muonza noti dhanda tukuni nguka kwa simu sienyu na wako na simu kwa ndaya lese wa TV kana radio yakane sombe motomani atano neke neti no simu nzamba isu kwetwa Kilonzo ye na woni kioko kesi mogonga. Okay, asanti. Elizabeth Mutua Kalonzo hajaelewa siasa ya Kenya. Time is not on his side. He should be thinking about his retirement. In Africa, particularly Kenya, it's almost impossible to remove a sitting government through the ballot. He should be considering to pass the baton to younger leaders, not daydreaming about competing with William Samoei Ruto, which in itself is like chasing a mirage. One thing I am sure of is that Kalonzo will never become president. Let him play his deceptive and kind of policies as usual to his Kamba kingpin and for political capital that leads to deal cutting and entrenchment through party affiliation fees, elected members' contributions, and the political parties' funds. Elizabeth Mutua, the na Gesongo King. Okay. Kilonzo, you are trying, lakini wezi wabadhiwa uwe albanas kioko. Watubaniele mamudia. Kalonzo Musyoka, the most humble leader in Kenya, a God-fearing faithful, keep the fire burning. The heavens chose you to lead God's nation, Kenya. Don't be swayed or lured. Start your journey at high gear. We love you. I have your vote of yes. Sami Joseph in Adriva Town. Asante. Otumani wa mudhiani wao. Kana otumani wa mudhiani wananda na soma. Kale kwa Facebook na nengo kaingewe ngwezo kwa soma kuinge Facebook. Endo soma otumani wa mudhiani wananda na soma. Aye basuma kwete kumangana moene kwa ene kunendo kila neona mwa kwa atia maondo ange ba. Okay, kaneza otumani bano kwa mondo kwa siati. DG Francis Mwangangi nuwe tuonenga mwanya wa kustia the political ship ya Kalonzo Musyoka nginya State House 2027. Kalonzo Musyoka needs young visionary leaders like you to inject freshness into his bid at the presidency. Usetwa Francis Ndolo. Nemo muno kwa lamu edha mwetu mama otumani menyu kweselanga lekoni ya Facebook. Kuhune mumbetikili ya otondo tuweka kila nyomba tukamyali la okendo bendo tunenda otumia ya former governor wa Makueni Professor Kibuta Kibwana kila nyomba okalila na hindi niendo sisi andoma nyomba ya YouTube. Nondo gumu ya inge mono neona muhima inge kabisa ngalekoni no. YouTube ni Mutongoi TV Stock FM official ende na kutinanga ba mutandao wako ba zaidi ya ni ambingo ya message zu siadi ba. Okay. Lisho nende no bingo abawe ninyosu anduma YouTube. Alright, tuambie na mundu wetu wa Sara Kilonzo vate Kalonzo vaya zimio. Okay. Ni waje Kilonzo ni wewe moza ni wewe sister kukila wata bia. Erastus mwendwa asia ambia Mwangangi sisi Wayata tunamsii arudi tumupatie MP hata hatuna MP ya lazima Basila aende nyumbani. We mimi sina ubaya na Mr. Ruto. Uzeto Erastus mwendwa. Haya nioni wanaketa mondo Alfred Masai pole sana Moses. Erastus weona Kalonzo tambalasi ya 2027 kana no. Kane tumionde twezwe ile tumekaamu no utetini kana no ingoi. Yete ele kuingwa ni Raila eti anasema saa hii apangwingwi. Ege roreka yu. Atapangwa akose kuamini. Alfred Masai nisinda tosia itumeka siasani uwe ngoi kana mbalasi siedha si izu.
bado ida siasa ni sida ndeto siasa all right. Kenya Top Notch News TV ya Seneta wa Francis Munyao kuma Masinga constituency alafu mbona ndo naoraja wa siasa we kane zo meangi we Alfred Mazai mwena Erastus mwendo ya kaine zo mema matomani maandwangi David Mukudho ya Erastus sekeli atongo ya su na we matavia hii Kalonzo ena kula mbingi ona kiketwa uni ena kula mbingi muno keunenda Erastus mumanye ni sawa etwa mana live from Qatar ni ase Kalonzo atembe Kenya na kivela akoza Michael Musilile na ende 2027 ni abikao uyoka Kenya we kula ya Kenya mundu Michael ngalakosia Qatar. Andrew Muya ya DG mwa ni muemetwe ni weyavyo nondo wanakosea vya People's Park ni muemiwe na novunza kwenyu ya haya azuni ando mama Masaku menene angewasi ya maendeleo. Bernard Makao ya Erastus tavia DG Kalonzo T honest kedhiwa ni ukweli the one thing wa edhiwa ayetutavia policies ka endorsement kedha ni kweli ayetutavia ngawa ya policies na tima ondoma ya endorsement. Penny Nyagaka Kalonzo remember Paul Ngei the natural leader of Ukambani. Usune Penny Nyagaka ni kwa tasuni mokesi okay usune mokesi asante sana. SKM the 6th president of Kenya Ndani Kioko asante. Daniel Muhimi Kalonzo the 6th president of Kenya. David Mukudhi na soma utumani wako. Dennis Sama yasema sasa tavia Mwangi kane na ubongo ni bayata na Kalonzo bayundu waika Mwangangi waika yata mwa chawo aikia ngai atatavie ni chao waadhanie ukamba na chekika ni ba matu yata haya Sara Kalonzo nuwa kaingi Bitegele Mozende zo moto ni wa sister ako nina lika lakini ba mbro wako neta ziendo nai kedia bumba sana nombezi ni wezo ndabye kalawata oni wa UDA sister yake wa wipe anyway democracy Kalonzo hawezi uongozi Kilonzo anarudisha watch nyuma ndiye wazi hata msio kima hivya. Kilonzo umeongea ukweli DP okay anene langa ya DP onene ayoloa kwa dhando mosi ndo sivi ningela Mwangangi ndio kwatia make ndio kwati bundu asiwe. Alex Musango Kalonzo awezani na Ruto please kutoka Embu town. Sawa wasalimie sana Embu. Kalonzo the 6th Dominic Ngusu Steven Musyoka Erastus ngedese DG muno akamba tuyetina wa Kalonzo Musyoka mpaka mweso. Ndava comedy Kalonzo to become president maybe after 20 years. Okay. With our muno Kalonzo I like the facts you give. Uzoetwa Savi BKE Steven Musyoka Erastus tuweke kuona tuikonia kosa osumbe wa ndeno ya Kenya tujiamini na tusupport Kalonzo motomani menata Eli Oka nikaenda no sesimu Nicodemus Manzi hakuna mtu wa kushindana na Kalonzo hata Ruto anajua hata akiomba kura za assistant chief hawezi pata walai Kilonzo confirm hiyo ground ni tofauti. Joseph Mwendo wa mwisho bau vomo nevonzia akamba mekima kingi mono lakini ngai ngai chuti muendesia wa ando naende kwa mwambie watu mama otomani maingi nazi nebika mwizo naende bitikileni so otomani wa Susan Nzuki we kende nye ndia kona kura but oyu ngu okay ne asia na yona 2027 ambese kuanga mokatene nge nuche Ruto ozi asia 2027 Kalonzo ngama wenda akona kura inge ende oyu Kalonzo ngama akali umekona tene enuche mheshimiwa Ruto. Aya okay aya ndongo hiyo tomanozi ya gwengo soma kana nenda simu yu kanini nenda simu netele simu Jose nenda nzezi ya waseka na kuyi sawa nenda simu 5
simu itano teketeke na wako na simu ithese wa TV. Erastus wati ndata anethukise ninzanga the market nzamba ni sub county Benjamin Kilonzo driver coach St Lawrence Kaluva Secondary School, that is my school. Uzuni so ndeleva kalikuwa nizuna coach ambia nzeni kabisa ndeni wenkumbia siasa nzanga ngaleko zia kuya mbidini county ya Kitui. Aya kanini enda simu. Hello Mutongoi. Hello. Ndina waze bandene. Hello. Aye. Kwa nenge ya kele. Nenge simu ya kele tuonekana etuwiwe na Hello. Hello Mutongoi. Hello. Kanidi ba yoase. Hapa kuna sauti. Tujaribu yenge. Hello Mutongoi. Hello. 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 Tena kashida. Okay. Pole sana ndo Masimo. Kwa Yes, kanini? Tuendelee. Aya nende pole sana ndo Masimo. Ka director kanini ambonze ise kanape na kathina ke bandu. Ketha ke sawa no ka direct kwa simu kwenyu. No nginya umonde ne iwe moyazi atangale kone ya simu. Ndongoi okay asante ngoli le bwana DG be school weva aya bakube na mukalala weta wa zamzam asei matinda makengeto nimekuetewe alimo mpaka aingi siana sione sia siokie musi niko kwa safizi mota serikali mailete otethia asei asu ata okay also school wa primary, it's a primary school pamoja na ECD ni kwa DG no kwa address kanini wase tujaribu simu. Okay. Naindi twetele ngaleko ni yasi simu tone kana maundu makwitha sawa na ndatu ambosyo kabalabe ya tongo yu ndiji ni watu wa kulo makulo maingi Kilonzo ndi zika titona kulo makulo maingi no ta compliments kwa ni mubyamo no kwa alama atuma ni menyu ningusyoka kwenyu inge tutaminete ine enda kwa ambosyo kabalabe ya tongo mamo ambosunge wa makulo alama ida mwekula DG twe kwako. Asante. Ningwana company mena ngwata nionene na wendi munene wa kwenda Dr. Stephen Kalonzo Musyoka atongo siendino heko kwao na ndikulia te imbweta ngwata niyo undozi nondo munene na nikindu tio boya muno ate yeka kila chailete kweka nuke makulioni penge waya kasoni boho ni utuika yathukie tena nandu meutiwa kiwu na mangoi kiwu cha silango areas ni area ni mese kwa ni ngo find out na relevant department lakini ndisio kaneone sisi kanelo tena bwana public participation kana kindu ki mo ando ma kasone ke area sia ke kesa kana ni mekiel kana ni memgwa meke yebubu kwa manenge mwana kwanda ya ninga sino ndo serikali ndibwa na metala lambatine na minoti kingi ni pe mundu asia people's park ni eketwe na nipote mbana mbomana ko ndina kwatia muno nondo not less than a week ago kuno bote na mbomba na diende onesa ndino ndo lakini kilanisi don't tiyoka kuliko bizine ndina paina budget ato ya kuendezia people's park lakini katika budget la yute nayo pena cho pena mbeza si kitwe enough sia kuendezia Machakos People's Park ni muradi wa Masaku ti muradi wa mundu kwa uba hiyo ndo tona serikali tona uwekea kwa ulawa kuna no die na kwatia ngine ta umete side either kangundo kathia ni somewhere there ila yoka there
pesa wasawa na paendene sana ndo baba tu paendene sana kwembwa the panako zete sindu kuna ndo ila lack of maintenance ndo kwa budget na ningi sunde nai fate ya ni governor wa bina ndeti isu inai budgetary issues nene one sio kayata yeah wewe wale bundi ole ala kidi sitinda tozio munde ne Masaku kaini sisinga wa account nipe issue ya Zamzam school primary school and ECD ila ikaipa kubya mokalala ni kwatie non school private kwa nengu raise kwacha nengu nena na ndo make somo masisi what is there kanabe onduketwa nakwe kwa nondu mbetyo wizi kebala to no likelela ninge whether ECD the primary to of the national government lakini nondu tinetyo thukomana andi nant kila cha thi kula kwa county commissioner kana other heads of department na teacher national government ne cha account ni matwete na ito likewise takama cross issue ti account lakini ya national government itemana na ati inenga okundukula kunge so in this spirit ningwate ya this matter nikana asie yalama na sianabu wizethia ni maende na usoma na akuniingi alama kuna matuma utumani mau to compliment mau kwenda twende nambe no zio ngwata ni ona mboya ni sio ndo abala tenda kui asante thank you ni kwate ni wasonge makule wandiala no akulwa Kilonzo ni zinna akulu makulu lakini maybe peke ndo maono ele atatu weno weta yes ikanambe kwambia na kukeja sister wako Sara na ndimwe no ngina kengo ngonete maundu na inondo ninene Kalonzo na wewe wa Kalonzo lakini ndino kunetha ndiende Kalonzo sio nundu ona ke sister wako Sara ni wesi undu ndindangu ite Kalonzo ambese kumaneka na kanyake kwa undinene ya Kalonzo itutese ne kana nini ni mundu tuisene on a personal level mbitikile ni wete sindu itatu na pia kibindi kitana adela no mbitikile pia ne mavoko constituency nondo na tindi langale ya mavoko munde na kwi sindu no na bauto ile ku highlight na undo DG we ba pia to kai forward do that we mean na about development na whatever in Machakos yes now wazisia undo andomatoma SMS na message kwa Facebook na YouTube nukuona pio akamba mena wendi pio na mwekeo wa mukamba akwatekebela ke chosumbi lakini Erastus nienda ukutabia kindu nyene niendete TV ninge sia kabila inge okunene issues sia siasa na alemavu na nini na muno niendete ngina sia centro yukengo ni nene aba nyindikita unena siendo bora ni nene ukwegwa ndia se Kalonzo ndi munenga advice keka andu maitu ni methukia sia bisela andu metha nayo kuhusu Kalonzo nisi ni kindu kimwe kwitha wisikie na ni kindu kingi andu yuku kwenda rasta siasa sibwa ndeto ya ngai undu wona mundu aithi kwa pastor akaia kamuelesia mathina make akewalalia nguboye mathina mathele akalalia kokilia moko akaikia mundu ambilela kuoko nye mathina makwa imathela yusiasa ili mundu kuikia mundu yukulingana nondo ngumona nondo na mwegwa ni woku mini ya mathina ala mewa Kenya na ile la kula yake vau aikie ke yuke kandu maitu ukamba nimethukia sia media ila ingi sia makabila langi na perception ila ndo asu angi on the metha nayo kuhusu Kalonzo niwo matonyo mana Savalî la mukamba winayo nindasa muno na bekendo ando kadhama weta wimenokelele yo ngado songe ambe yes masia hii Kalonzo ni wa ile umazimio yes where issues ketha no kwenda vele ekango taye kindu Erastus nyendindango tavesie ba
long as Kalonzo na Raila Kalonzo ndaketheleveni usuni wogo wago Kalonzo amaiveta na Raila Kalonzo ndakaitheleveni akatinda ngoine ya Raila mongo either tu ikithio running mate kana coke ikithio interview ngiocho kutuike Kalonzo no valukile akangaisha wana akokilao akasie nyenga tondo ako support Raila akatungo ilango ine ingi akekwe mongo ju sani bikie Kalonzo amanye ila sungumeta ku smell the coffee Kalonzo amanye Raila ndendi ukeveta 11 okay na jume kenda nyene 11 tiku mandondo Raila ukwiveta 11 anzi kumebune likele 11 ninye niveta ngane nake tukomanene nake na no longi 11 lakini ju ekanguta yondo tuinene ya bidi ya Kalonzo nenda ukrown ju na bidi ya kila mundu ju story ya mbalasile ekanguta yekedo Erastus kedha we mwana siasa duniani wa defy all the odds duniani etawa Dr. William Samoei Ruto Mheshimiwa Ruto during ibinda ya serikali ya nusu mkate aimia MP Kalonzo ai vice president Ruto mayoka kulika kivila ni 2013 Kalonzo na Raila maisilikalini Ruto na Uhuru mindo mapingana na ando mesilikalini mapalucha ando mesilikalini malika Ruto 2022 ayoka itia kivila silikali ya yatu iki ya handshake atieto silikalini kimadhanguni lakini physically ayaku ni wenza andwao mde mana Kitaruto nuonangi na mikutano yake ikunotia gaza kasiye wanazi kale yake kanwa kila kindu makoani wa msapoti ukatwa wa kotini ukombe wa siendo nini na siendo hizo sio the Erastus Kalonzo na Raila manengeto silikale makanewa mbesa makanewa machinery makanewa kila kindu mombo andini Ruto kangu tavye kindu onati Kalonzo eweka mundu yoyote 2027 ukwenda kusinda na Ruto ndiye asia ndasinda lakini ni asia ni onake we mwene ni wisi ena kivalua chumu okay ena kivalua chumu oyekulie obo kwa mitoki niwa ile siondo mheshimiwa Ruto na mheshimiwa Uhuru masindie ando meselekalini nigwe kuona Ruto yeselekali ndasindwa ni azima teselekalini ni wene wasindi ando maiselekali na teselekali nicho kitu minambiye na kukwea Ruto niwe politician ula udefyete all the odds no ala meselekalini maisinda wa amasinda you eselekalini nuko defy odds ila we mwene wekete niona marathon mundo isemba aiset record mpya na the next marathon ayuka uvunja record yake we mwene Mheshimiwa William Ruto ni wangu the boss kuyu tuibangithia Kalonzo witu na tuibangondo wa ile ungamana nini ni twaileza tuizi athi kulikari ngine okite na jamaa uko na knockout na ti knockout agita ukua ngambu akakuwa mayonde mundo atiwa bebenze mutu alright asante mondo Kalonzo diji anene maybe beke no enda weta po ende tuwa mwana ni osu Mheshimiwa Kalonzo ndi mwithu kesi ande no interview na nana kesese ke mwa Kenya unaize kana kweka kana oyu 2027 yani mayekwenda kweka siendo ondo wethito mayeka ana wole twekolo ya Mheshimiwa Raila Odinga kuungama yani to kumaanisha kana ku support laita kula wethito aimo support kwa ibinda Siasa ndaikata ndayo mu supporting nukuona Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ta yu ibinda neno to kwetekela ingi kumukwata mba Raila kabisa no kwetekela mukwata mba Raila Odinga ketha Raila akongama nondo wethikise Kalonzo yasia Raila no nginya ungamena Kalonzo akatinda ngoine ya Raila nginya ibinda ya muthia kila nese Kalonzo akaungama na no kambito bao ingi
kana wito atongo yonge na uma waipa nundu waipa ichama na ndiye ndaikala tangu kenenia lakini kila nese muungamo witu o juta chama cha waipa nikana nitimbwa presidential candidate na that president ni Dr. Steve Kalonzo wa Musyoka penge wala Kalonzo au me azimio nikana ya ketene with the ndana kaingi ko kwatwa 11th hour batena saa utono kila ngwasia au juni bandu maitu member maitona tiende kwa chama kitu cha Wiper in readiness of coalition ito nauka kana kwembwa tia azimio lakini muno pege ngwenda kwasi siasa sia ndisia ando ayo kana continent ya Africa ni siasa sia mbai tiba Kenya ona the Uganda the Rwanda the everywhere Burundi South Africa everywhere siasa hizi mbwa si community based na si lunombo kambe wambe tambai mbwete yenda ondo kuiwa kamba maiko na simu imenda usumbe chakele membe na ngwatanio na chakaratu mayembwe na candidate utona kwekale candidate utona uzumbe kwa in this case tachama idietu ready na ituendea kukwata Kalonzo wa Musyoka kwoko na ituendea kwaka chama kitu cha Wiper na ituendea kwaka coalition ya azimio embwende ne paluka ilati na kwata Raila kwoko ndio na elito tukania elito sambaratika kana tukambio zo bingi ne kwembwa ati uni Kalonzo ko in this case ne kwatia ne tiyo kwembwa take coalition ni kwatanite be tamba ite kwatanite na indi chama at national level kikwatanite kikakwatana na all their branches across the country ukethia titona kuibaza na indi ndiuka kendoni kama ngwenda tabia wethukizia consistently nugwa the colleague wako wa UDA ayazia Kalonzo ungama embwe 11 akamukunia gula lakini ayuka kwazia na no mume kwazia wethukizia UDA no kwazia Kalonzo Kalonzo na Ruto na the same UDA ine kwazia Kalonzo na azimio nikana azimio izabaratike siama hizi yane mazioke mawimwe or the same way they did ahead of the last election katiki kukwetekeze na ningwendo kutwa mwaka wa ngilile na ile the current president aina former president ya ungameta Uhuru Kenyatta aungametwe bindane yunda kano ni president Moi na Ruto aungamana yake na mabaluka dhiti wa Kalonzo nda ungamande muzimamo chao ibinda yu ai minister katika serikali ya Moi kwanza kwa chakune kana ati umbana waithika ai umbana ni state house na wabo yo umbana na kuma buwe ya president panda ba project ya kututhingezi nyeka ngotabia tithitwa nina kula kine ngui na aungamando ingi meze Kalonzo nutona ika kenu kingi so in this case take kwa device ndile ibata si kali take mbwa na shortcomings nitona mbwite shortcomings lakini kwanza yenge ikembwa na strength ya mondo so in this case UDA mena strategy mena yo nimeo propel Kalonzo nimekwazia au meazimio ni kana zembetene lakini esu ninzia yaendo kutwania nikana andu alama temu simama tatongo yalama totha kuwekwa mituke mauo mara moja malike wisethia Kenya kwanza ne asio kotongo ine so in this case andu maito maikolwe kewela nene pa pio na topic yo mundi ni candidate ya sumbe ya Kalonzo wa Musyoka 2027 kilangwe ya andu maito no siombete kwatanita ta kwatana ukethia kula kuongea across the country no te kwatane cha kele andu ingi manaina nene muno na Kenya kwanza na unless miracle yikike actually the endete opposite ya kila tuna expect ya Kenya kwanza no lilikana Jubilee yikete kuongela taxes kwanza ahead of the last election ukethia andu au mundi Kenya kwanza iwe bindane yu ila meazi ya maina serikali ni mama mbwa andu mambe kunena mayazi ya makathe ya taxes instead taxation ikitiongeleka kila kintu kikitite kuyulo so in this case
ningwazia sainge we mutongoi ngai yenda kubetanga wo tongoine au bata wo na yu sainge ko kamba kwesindu sitawa malai ilai sainge kikuchabika itano kaguma motiwe thithi ukwate yo ndeka tende lukai kaitende lugite mbikegezo kimandeka gwa na kini chongo na chukwika katika Kenya kwanza ndo wazizia policies ila mekwete ni policies ila sia uminande ti policies ila sia utwande be na yu no sio ndo makembwa mena metho na hicho kitu ngona ini opportunity ni opportunity nzopyo itakoneke bindani ringi ndo siasa hizi ya 2027 nito not ungande not 20 mwaka wa ngilile na ile ilani ni President Uhuru Kenyatta wasindiwe ni President Mwai Emilio Kibaki embwa mai change twende nambe nundu one oyezewe ni mato na ugupa kaume ko kendo kengi ugethe at least ngaini wa magun ne matubu madhambi mo na ngai ama nenga wo lakini for now ai paigendo ne mobea te huyu nenge dami na no ligana to isi to break ni to kaba tibo huyu tibo wambe isi you na nenda uko no muzele isi na nenda ukukule to badhiyu you Erastus you kadila nene pyu aeju andwala mekwenda kupingana na Ruto menayo ndila kwasia hii kila mheshimiwa Ruto wathanie tijo kwika isu yu ninyo kadila nene pyu yu menayo eka yungonye kindu tesinde Erastus okwosa kabyo kana kwosa kawembe uteme mundu ebu ni kindu kiseo ti kindu kiseo tiwo kutema binadamu ti kindu kiseo tiwo lakini bewa utwa wabala benda kitali akasizu akethia yeno tutemie ndakitali esineza kikutema mundu kitha ti kindu kiseo lakini yu uwo ndo yiteka mundu atemo temeo yigeta osaka byo itema nikenda yite yula mundu no tonya igwa wo mwingi muno itemwa no tonya uwa ndakame yake mbingi muno ngino na akambe o mandi wa ndakame ngi ongelo tisawa ukotongo ine ikwata nyotongo iwaziata very good na nenda pyo kakalata DG unundu ke yo mweke akanena mwai na ne monenga time yanene kila mundu akamina mondo make tugete yu tongo ine ni wewe yene awareness onena muno ni wewe yene saki UDA during campaigns ni wewe yene saki Uhuru na Raila maitembea mayasi anakanywa wo mwanenga mheshimiwa Ruto kivila tuivika December economy ya Kenya yela crash yete mwayusu mwakosu wa 2022 manenga nite ginda December nundu imesi kila matite mekite mekanete no silikali tisawa ila mheshimiwa Ruto waamini olikon na dijiba nukuelewa yuki at least nondwe utongo ini wa county nutonyo relate na ke ila mheshimiwa Ruto waamini kuliko una asisia FBI vina wa ndino yitu kindu chambe ni kwani makwani ala tu na moto kwatisie kweba kukindu chambe nondo toye maiba no tuende ye kuiba lakini yuni lazima tuambe over break tuweke ukova muno na tuaeka ukova imaanisha no tumandhie mbesa sia kuongelela batu naendea kukova alternative ni tuaemae tuaendea kukova tuibika bandu tukimokuta withie yu tuyibicha makwani na tuikova zaidi waba u nende collapse woni ba ko kama ndo ma tax court yes you option ni makwani ni lazima tuende na kuiba lakini tuambie kakumosa muno nikenda tuweke inzi yenye imayende kulika na nundu pesi nduila sia silikali siithitwe irani wana mbesa sia ukobwa no tumandhie mbesa ingi
na mbesa izu bayu ndongi tuikwata ate tuikwatie andoni nundu nitwaeka kuikoba yu isunila kutemayu ni painful kindu kiu ona kwa nyene ni neno nditilwa tax tia yenye nditilawa i tax na tia yenye ndiendete mbesa ila ndilawa ni ndilawa DG ba pia notilawa musalani wake ona ku Erastus notilawa kila mundu notilawa paimu na paimundu utendete mbesa lakini yukadi sunundu yo makwete nanye ni project 2 years from today tuitha tuna stabilize siendo siathi undu siende na kuthi but President William Ruto unawetikana economy ni stabilized to okay. Stabilized no wete kisabale kauta to stabilize it in the sense that tuyesa default makoani yuo nundu yuba latwai ayose silikali tuelekele ku default makoani you tuyesa default makoani nuno ni eurobond ila yukita yukumachua mwayo wakana ni wonie December kila mheshimiwa Ruto wekie aendie anena na ene ma eurobond yesu amea tuenda kwambia kumuiva itamachuite na metikila ithukizia yu nikenda one steps ila siosetwe tuenda nundu ni wese ya machua yambia ku accumulate interest nene na ekata ya I think 2 billion sorry asemba mindo Germany athi osa 1.8 trillion tisawa sina interest nini kusindeno ya eurobond na nundu ane mamini ya kwitikila kuibwa na tuziwa nite ni muiva siana nikitito mwia nienda ambi yo muiva you enda unengane 1.8 isu okay tutiwe sawa na ekwani the same na yu lakini they accumulate interest nini tutaitwa Germany yukilangu kuyaniki uyumala yu kadi eno memetumia kwao yu miaka nili tutavikite elections na ni utabizia ba ni utabizia ba ni tu stabilize pio na tu amina ustabilize yuto yoka ku the elections number you make a kati the na setiwa na kila kindu yuki na setiwa nesa na you ndene ya stabilize makwani alame itubini yeitwa iba ni twambia kwi mudu iviene ni twayeka kukoba mbesa mbingi yusiendo ila inatha neto sia ku implementiwa wambe kusiona yukadi isuyumenda utumia 2027 yes. ndikethe tumika 2027 kwa isu ni recipe bado ya kupalo cha Kalonzo flat nundu ketha kiwicho mekwetie by 2027 kiiketha po maka kimande takiwacha atemwa nona au atema kiwondo kikimande asante fair enough ni waja ndwela na Mwangangi ulo atai kane mkulia ende I'm just enjoying the speech although I've gotten nothing lakini kwa mtu nendai ni mkulio simple Kenya kwanza ya thanite chao na kubikabu mekite chao cho ni kwa jeno waso kana you akeko anda ton point bomb nduka nenge story ndo watu nenge story ndaza ti yesala ondateke mwe 1 minute it's enough kito summarize taisi ona tikita kinana just simple on the DG ne cost very good Kenya kwanza nitwa mheshimiwa Ruto ni wadhanite aliko aka appoint judges ala regime ile na vitete ya lete aliko ni wa appoint ye Kenya kwanza ni aidiete ikaandika alimu ikongela alimu maskuluni for a record 50,000 teachers 56 meaidio 56,000 yes baya ikikuingi Kenya kwanza ni yoye kite Kenya kwanza ni aidiete ikanenga andwala ku stipends sio tene oyu mwa kumilela yumwa yuwambe twi
stipends cia andu alaku ni ciambiie kuibwa before athukumi maserikali matea ive ve minute ingi umbongelania ndio minute ina bothela good wewe kwa mituke sindola ndo wakulwe DJ yes sindola mekete yes Kenya kwanza ni idiete kuover breaks cia kukoba ndini wa budget ino twinayo oyu nepunguzite stories ya kukoba mbesa lakini no ikobete niwese ngali ndo ba break emergency ikiukeza kwekeka we maendete mapunguzite gradually at least mwaka ni mapunguzite na 300 million Kenya kwanza ni asisie ni kupunguza expenditure ya athukumi ni travels na miindosi ya anduma serikali ni punguzetwe pyo niende kana ndateka aya kwate ya bunike nawe sele ya DJ no rebe no asonge ya nanda na asonge kai nona ya ndeka notes mbingi dize aziata DJ ndo asongeka ni andika zindu ilango zindu undo gwikana na thio bizine kwacha nice ndo ila zindu andu meokola ndi kuandika hizi ya Kenya kwanza hizi ya Kenya kwanza kozi andika Eric tena nini betikezi lango nda kwazi kindu chambe Kenya kwanza is a disaster to Kenya since independence kigamba yazene muisho munene na ningu utavya kitumie chao kindu chambe mikalile kanele kwitwa cost of living ndi binda ndi onela kwina calamity yana tavi kabale bikita number 2 makwani ati unene abano ti utwika kuna ina makwani ko ina mbeza ko ina chao isu neziendo tutaileta igwa embwa Mwangangi be kindu wothie ati awoze na nicho kitumia wina 2 meter serikali Kenya kwanza is an administration mena all investigative agencies mato na ateke wapembeza sia kuiwe sia ate siozo itongwa Kenya kana siozo kwa ando aswe mbwe kindu no zie na wangilazi izo etewe etongwa yotugizia Kenya kwanza nondo wa policies sia nesiometie ndino pando banene pyo by the way kumata kwata weyathi under founding father President Jomo Kenyatta paye binda time na capital flight ni ando kumia uwekezaji katika ndeno yaitu makatoa katika ndila sito neighboring onange makapinga i company ka collapse makathinde inge it is on record and we have those records oyu under Kenya kwanza me promises mbinge maizi be maitie sindui siende sia cost of living nenge ko President Uhuru Kenyatta ndaye na ila ya subsidy embwe mauta nikana methi wende ugethia ni me na pe undura me pembeza ila siekitwa ikana ikution ikana wesethia mwene ndi wa Kenya na manufacturers alama andikita andu maitu ni maende ya kuimbwa maitho kuma ila ya betangiwe effects emyo nicio no wona andu maithi ndingi no gethia Kenya teigwa maundu meulu na mendo memomo kumata kwata weyathi ningo kuya kana katika taxation regime ila twena yande aisaidhiwa this is the first time na ni mwana historia na ni mundu wanalyze ya undu ndito namba te anondo eto mabaluka peke lukita wa state capture umundi Kenya kwanza theilika niyo yaena jumbe aingi anini both Senate na National Assembly but what did they do kila chegigie ni kila tata biwe ni minority leader I think is etawata Opio Wandai ni majority somebody who no soro osoro atu maikone muzwada wata National Assembly maikone muzwada wani nipe ondu mekanie na ayumbe finance bill pe ondu mekanile masa methio kaindo wethia ne atogela ila kwitwa totalitarian wethia menela absolute majority nondo wa kila me onende tiando so in this case peke ndugi kwitwa ukethia kindu giki kwitwa state capture
ni kosa embwene indara kwangelekanio department ya polisi kana embwene kwa at the county level department any department you can name finance you can name agriculture ngametume ya ilito teja mwene ndi ikandege nye mwene ta muntu nayo niki ni aziunike wazisio monde bai muzwara uka serikali yendo bete nta lazima opete ona pate uchange wakakoma namo andwani tatumie buma kaenda makanene ma debate maipetu kithesindu ilatendo bete na ndicho kitumiona mwene ndi wa Kenya ayomea nondo yomea niki ndana mundu wa umutete okay now peke ndukigwetwa rule of law rule of law ni chao the same way executive capture other arms of government nicho kuona mayazia kendo kibitete kotine chuchuno name by the way they will ignore and move on mkwati ti pai serikali ngulilikana either ya mzee Jomo Kenyatta either ya president Daniel Toroitich arap Moi president Kibaki ama Uhuru Kenyatta twice hata Uhuru Kenyatta ni mwambie this business ya kukembwe na court order mayazi hiyo tuweka nayo na and it is a very bad trade kila kindu ki aye ambweka ambe yo le at first ena nini ena yes petition. So peke ndo ngomota bize bana kindu ki itwa rule of law ni kindu cha ile to promote one ni both andu alame opposition ina andu alame serikali ine niki ila tu kwazia ne ile bana yu ukethe ya peke ndo kibetu kithwe ba county assembly na ningwe andu mama sakwe kana ina chu imanisha sigolati zaimba na gendo serious tenda tayari ando makaite me tumea tu muyatea kwa na ito teyatea na ndi thala uoneke so slip back to civil war tu kendo tayari taikane and then Eurobond nenge Eurobond ne wa ne bantu ta mislead wa ati siose to ni Raila na Uhuru Eurobond Eurobond sorry I withdraw that lakini Eurobond yawazi mwebeta etambete etamachueta chicho wazi atiwa so Eurobond yaozi when Jubilee yaliko in their first term niwo mozi na up to today paimoradi wona niwoke wake echo chekiwe so I think take kwi watapema thina tumane thiwe ba extraordinarily matona tumandeno ikale aya sisia kila Kenya kwanza yalikathikia the first thing nituona state house yende na renovatewa ene ndima Kenya maende na uthina ni mathina ala mena wazizia Kenya kwanza ne nadikila promise yo that ambe that ku strengthen devolution ku strengthen devolution kana kume ku kasa devolution that sindugila itialite lobby sele time sia ndiye county katika county zito itwawe na mbesa yete but what are we seeing that is not the case instead actually mbesa ila sio ka county ne neta siende pole pole neta siende kuoleka na yuba bikie bando where that onatewa school isi anasare neta siendo zioka katika national government neo sio katika national government kizomo mbene kimaemeta in this case chamudia wazizia kisomo kitu painde thiende ya kisomo kitembe o yu kisomo kala kikena era chathi policies ila ya Kenya kwanza yuko utwika we utemuthi kana kagwa ibandu kai na hicho wona majority siana mbingi pyo sibaanza ite ona titeshwa kana sio siana ila ite sitaumete mesila ino kwati kana sio school kwa hiyo wewe andikwa Kenya kwanza mapendwa these policies ne policy sio dikwana ngande zimeenda jambe Kilonzo uona nene lwa ngewesi nienda tusioke unaenda nyani witu nienda tusioke unaenda nyani witu ndoka kidogo inyo ndemwe mona kwa hata yuko time ya kwa interest that so nienda tusioke ba unaenda nyani witu masama itu mind ye muno na nina maondo meba tutwa ilomi na yolo unaenda nyani witu wa presidency ya mheshimiwa Kalonzo Musyoka na peke ndo kina nene wene moyumbe wa Kitui East ni Murod Mbai o mitenyeme bulu na betokie sekana coalition ya President William Ruto na Kalonzo Musyoka no yeto na kuna mokamba na aweta sanzwa siaka na mheshimiwa Kalonzo Musyoka etha kaongama eweka 11 kana atiania na Raila ate wanaizie Raila kaongama Kalonzo na kaongama Kalonzo akabaloka endegethia mheshimiwa Kalonzo Musyoka akwatana na mheshimiwa Ruto 2027 pe chance cha
mukamba ketha bakathi utwaze mheshimiwa Kalonzo kukwata na mheshimiwa nani Ruto kindu chambe ekanambo weta kindu kimwe nikenda nisungie yu kwa mituke tafadhali thina wa azimio thina wa azimio munene pyu with UK DG wa kwatia ba niwonie for example Sakaja na Igathe vandu ma concentrate na kuitisia Igathe kula ma concentrate ye na kwa asasia Sakaja ndena documents alali ma concentrate ma thikotine ma thinyesya kizuka utua kana Sakaja no ongame saazia isia thelile baya isaazia ukambeini ya Igathe akimanu yande you card no makwete ni sawa oyu mekalile ni miumu ona kwenye ningume feel na kila mundu no kufeel lakini ni kwe you card no makwete meswa nayo na kila kindu cha stabilize yo saasi ukaitha siende lupyo na meitha matena time na uyono Kalonzo aba lupyo juno mwingi haya yuto sioke kwa unenania usu umanie na Nimrod Mbai Erastus na nyeno nekulie kiseseta kicha mutongo inundu ninukaba mala maingi sindu siomde ila na nena na siekeka mukeke yandu nundu ndipwe kwatia tape mundu yoyote wati ya Îkûmbî na nena kindu kikae mauka kiilimu nisho yuwa neni one twaina akupa ni na Senator Manzo asa kuo ayasi mindo ikoni ikotini za president ayasi aime usinda mandi yisu yitua na kutabisia pana kuya nyene naina Manzo maleve maitalwo tunaina akepa di represent Kenya kwanza na ake represent yete azimio na kila kindu cha atalwa na kutabia ikwani yeye obaluka ya baluka sandi yesu ya ati Luka zioke tina muono no ndo amasa uka direct to the point next but one ne kalamde ba na kuyai nena Manzo na kuya azimio ya kuya buneko ani paikindu kita wa azimio ingi azimio yobo isu nongewa 2027 ndio kita idu si itiele nengewa azimio ya kuye neko ani kutu wo yo kan kutabie teneka mwene ni chau yo kan kutabie mukamba nikenda au nike na kila Nimrod Mbai unawetie ni kila nyene tinda na itie ba lakini ana tumeyende to ingi kukiweta nikenda utuike president ekangutabie ndwe sauma out of blues ukadhanyoka ukoka ikalila kivila uambata lada umundiu mheshimiwa Ruto ni president nundu by 2013 ona Kalonzo yoya isitwe nene ku Ruto lakini atuika running mate wa Uhuru neti na wa miaka 10 anaina influence ya political influence na maso wewe anu no asinda nithwe na Kalonzo na andu makona no usindete Kalonzo yukuma out of blues kuma out of opposition baridine na kwanza constitution yitu ndina kindu kita wa opposition isu kita either yusi ondeto osia munuka yukuma kibindune uthanyuke uke kwikalila kibilo unzi vebina yeka ngutabie mina yes yunzia ya Kalonzo ya kukwata kibila nundu kindu kita wa political goodwill kuma kwandu yupatie loila ku convince you no convince it akamba o you akamba on them akona ba wewe mako ya Kalonzo niwe Kalonzo no kulika Kalonzo twisi niwe no convince it akamba lakini you think sumo wewe mako yete Kalonzo niwe the Rift Valley wewe mako yete Kalonzo niwe the Western wewe mako yete Kalonzo niwe ICA kidogo tu nikenda wende ICA pe movement ya Ruto yatawatanga na ni amutethise na ke no kumyambia no kuthioka Kenya yonde na mapema ndio best na round hii apangwingwi pe kubathukania cha kwasia na kwika ni wewe ngina kwambia hizo no kwambia actualize kila ukwasi nye kwanza ekanguta ye Erastus
Kalonzo anambia kindu cha muthembozu nyona niyumia nginyona mbeza vyakwa ona ngali yakwa ngamiki ya mauta ikamwatia tu hakikishe mukamba yalika kibela nechu Erastus. Asante. Nundu wa manufaa alamoka na kibela chunye mukamba akikwatite niwe moyo mwingi muno. Lakini ju nzia ya mukamba kukikwata ulelu nginya ju akakikwate ekangotabye be kindu kita wa political muscles. Ambaye kana na financial muscles izo ndio ile tofauti political muscles. Nzia ya kukwata political muscles ni kwamba within wa power and makamba kukuzoya we power ni isu, then you use that power ku convince and you can, then everything kila kindu kingi chombe ki fall in place. Asante. Lakini yukuma kibinduni mina uconvince ando then and on the metikile kia ni kindu kitekika lakini kina ninzia nundu mwana kwamba ta Mount Kilimanjaro tuleti endu. Asante. Diji to mwana ni bete ni gwari no ligane ko yako jese ano kwa na coalition kana no itoneke ya president William Ruto na Kalonzo Musyoka bete kilo tateko imwe na ndiuke kuliona Kenya kwanza taika tika ni sande mbwe serikali lakini malika within the first few months ito nyondo megie kanisa pama boko makanisa myongwe na mwanza chini ona pate notice pate chao alama bishop manaenda mababu yete countrywide with ona pate notice ona pate court order ni as demolish no mbedikezi izwi Kenya kwanza. Number 2 uda yeko kenga kamba Ruto ndaumwe public knowledge na kilivu chuwe na choba. Ruto comes from Rift Valley. Nata muzumbe wa Kenya, minister wake wa energy anambui wanando wake richo ewe kalande. Chirichiri. Whether even ntanena. So in this case, ando beba mabika makazia enough is enough. Na maikone ni tikone Kenya nendi endete Mungu. Tesukuma kotane balabata bikika. Na nicho kitumi wona ando maisisi ando inge by the way ona yutambe umia Kalonzo in the equation. Embade ni lama ile to Kenya kwanza. Ne embade ni itaweza utoneka. Na any administration itaweza ndio na administration responsible taika tu. Anyway kana ukakuliona ya. Coalition ya His Excellency Dr. William Ruto na His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka senior kanzo. Yue. Siasa ni baigendo kitatoneka. Ekana mbila ba. Siasa ni baigendo kitatoneka. However, peo analysis wile totomea kusisi chu no kitoneka kana kitoneka. Ndiazia ndongo isi ile ni thukumite kuma mambeya siasa sio onanda mbeto ziawa ngogandi na ndongo isi thitu mathukumite imwe na meze ne saidi mbe wondo tumeze ko mbwe imwe no membwe imwe lakini yu pala pe uka analyze atongo ya melu moka muyabaya nongiba policies sio baza ngokethea bakatwika no mezo thukuma imwe thimbwa the extraordinary venture ndia cia maithukuma imwe ndienda ni kuota bana cia maithukuma imwe une wa siasa ne uimanika but principles na policies cia Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na policies cia president ne opposite each other ukethea ni ngona most unlikely. Okay. Na hiyo bina mpeo na bina munene muno. Asante. Na nienda tumina Kilonzo nini zio wange wambingi lakini mazame tu nemaendina nienda osoma mautumani mavutho kwa ndai yani kenda tugitumine ni kilungu cha umundi tutende teka nini tumale bano ne muvya muno kwa alamu ende na kuseisi ya kumbia siasa kufika bau niona mwe wa ingingale kwa sia mitandao ne mwiguo na kula kuonge kwa ndemo ende na kuseisi ya Mutongwe TV ni Facebook yetu enda auto follow na we like na we share live link na ende ngale kwa YouTube ni Mutongwe TV Stock FM official tu live then wa Facebook na ende simu umundi ne wa director wako ambia bado kathina kabukevo ne mondekea ngalekoni ya simu ende kaine some mautumani menyu kwa sababu wake letu namba kumala
Kim Francis yasia Kalonzo ni maendeleo meva waetie ukamba David Mutinda yasema mheshimiwa nina kuonamwa tukwatie kila kitu na ni Dr. Stephen Kalonzo musiokata we president wa Kenya usiwe twa David Mutinda tukikwa mundu kwasia yesu manene yange wainge kanambo kila baini Kilonzo no wese Ruto na Kenya kwanza marketi ya ukenga enende Samson Musyoka mheshimiwa Magufuli Hamid yase Kalonzo ndanesa manifesto na ndanesa na ate manifesto yake na yumano na Raila kibila sio bila kesho okay yungamie na evende ya mwongo akachosa kioko okay usunongea sia Kalonzo bana na Raila Alex Olavundi yasia muna kwetwa Kilonzo we sawa ukweli ni wo osu Kalonzo au bana na Raila pio Chalo Daniel nye neta wa Kabuda Senior numeta kangundo West kakoyo ne nye ne asia akamba tukwatane na tukwate ngewa toikatavwe ngewa ya tumi isune serikali ya kutenga ubongo muthei ngomba ya ukamba ni Kalonzo Musyoka na niwe ukasinda usumbe 2027 Bishop Jonathan uyo ni MCA wa Elima kwa county ni ya Makueni mheshimiwa mwaka wote yona na happy new year nto mandana metuki alibana za ndena moloto onandesi wasia wa ando ni mwa oyu ekita kuota nondo Ruto nde kuo ndeno yetu ando ni mano iweview ni serikali ya Ruto madhi yako eta wa Moses ndeto albanas ende Bishop MCA wa Elima Mwana naona wako na muno. Wazi amadi nagu. Haya mutongo ipato wa mwani sana ya mwana yu. Ya UDA mwa we okay asante kaniekela bau. Hapana katoke kwa mundu kwa zia hii. Bau ke mwa kwate bau kanambo kila waini. Moses Monyalo you are out of point. Just as Moli. Yeah. Erastus Kenya yese Kalonzo no ne we Ruto weta Elijah haya twende na 10 by the way so nende no zia moto mani menyu alama some kake 7 be amata some ka kowe honorable Kim hello DG tuenda Kalonzo atwike musumbi but DG tabya Kalonzo asobe mbaye yake nesa kwika mwana keta wa KDF kala katete ya Kalonzo but bayiwe mondo wa Wiper wakatambwa sisi ya mondo tagausho na Nuru Wakanga undo matambo yetu ni ODM we must start with our people let Wiper empower that young man first na wale wengine bele babe makabe kai bayeta KDF Kalonzo Defense Forces support ya Kalonzo monoko nde mao tu SMS umonde ndize ntoko mietene anyway just as mulia asia ni bomet tikericho weta wala chirchiri wako ni wakalele ni bomet yes ni bomet by the way Moses has a point just as Muli Jackson Ngomba tweetina wa honorable Stephen Kalonzo Musyoka this time round mautumani ele mamudia Joshua Philip mwana wa UDA na ubongo mwingi bono kamozi wewe hata mwezo kwa wakalenga Erastus kwa kule Moses kana economy ya stabilize ugu kuweta ni tu betange wa e-tax imatweke yambinge haya naende bune bongo bikamudianga leko ya Facebook nondo amasama ito ndo somba mautumani atatu ana peke yake nondo zimozi yegwe bidikalene so mai mautumani meanondo na ba YouTube Timothy Doc asia why did Kalonzo build a Zoom bridge when he was in government haya suni kulio ezro nikioko wakioko mbai ni kunena na Kalonzo no we president Savalî isu yena mathina mainge muno na akasemba ekirikala ya monji ga kusemba ndizia tulogendete ko etwa Victor Mboyo utumani wa muthia Vincent Mutuko Erastus
ndeto isu Kilonzo ukonena nisi agwo kabisa tavya DG aviche ndeto isu kwa Steven Kalonzo tene no ni ovao moja kwa chief pedone nezio moja kwa chief hebi na wonela to biasala ngalo isu sionde alikozia umoja naende asutie nende matomani mainga unoto yimina mutenyane wo munde asuno amwe kati wa ala medo amaito naende be umo alika ba mbetekele no some ngele se DG na Moses na yoma tabia hii Kalonzo twetelo mwapisha 2027 uzeto mheshimiwa Daniel Mutinda Ndweki MC award ya Mulolongo sio Kemao. Asante sana. Naende mheshimiwa mheshimiwa we Ndweki. Haya, izindi zya muthanyonge tuone na une. Tuyabe kama otomanine DG tuyambia kwa kuninga natukubala pala ya mundu Kilonzo kwanda yenda teka emwe ku reply. Yolo maybe etabe kulwa kulo kana woni. Nike nato minene. 1 minute. Candidate ya Kalonzo musio katamba itembwete kwa tena. Kwa siana situ ila si katika serikali ningumea nuseo na eko na congrats lakini mui tume wa yundo esta watumikie ku save mbaya Israel mui katumike mui saikalata erode kwisaidia ninyo mutume wa kumine mbai pandu pa ukilie mbai ku kila kisio muno ni tukwatene ingwatanio ni kindu kisiona tukaibaza na ngai akatwathima na chamudia ta county government ya Masaku niendo kuyo andu maitu kirata ile taika tike tukisi sindu hizi uneno usia kulea kwethukisia koti kulea kwate ya meao kwa ndaiya mbweni wisi we deputy governor kana mundu ungeya yote Masaku ta governor kana senator kana even woman rep kana members of parliament even our MCS please twati meao mbwa ndugete lewe zaidi ya yuta kwata Mwangangi ndikwate ya meao na kiendo cha zati yani wanagwiti na choko ngwata ndiambe ya kutinda ni theta everywhere chuki yote teja ni kuli wandu maito kwa ndaya tike ula wailu zaidi ya ona pakeza imbwe mundu kwangerekana ta Mwangangi no kwati emanda kasau muone nundu ndukwatika nimwikite kila chailita ko kino chone ni tono tabyando maito na ndimea yo Kenya kwanza hii mbeza si devolution ne bwata kani tenda kweta na undu matwathie 35% ya beza cia devolution sila ciali to county zine zito kana zaidi asindu ila mbinge sio theni aende kwa mashinane tikewo ti malelo ti masvitale sindu izu netwa kuna yu mawendi ma enende ma Masaku ni mainge lakini nao ayombe maito ainge maina na devolution makitu tozia izuma manenondu imeze neza ngavana ndena mbeza mbeanu utona kuna zindu zio ndembinge ila menda andu menda sikuno ugewa mainene yako yaitane nake mundu imbunge ndwe winena akanena akazia ila mpesa tathiwe 35% ninaete muswata tuziamba kibike payumwe wa zaete so far it is so sad it is so sad ko ningo yandu maito o teisisia mwini mpaka na winete muzwa wemba ibone waiti mbe wota naona ka upapathike itho yako ambao sisia ambao wota naona ka upapathike ithone ya motoi waku kana munana ambaye sisia we mwene ambao mnyakalake ithone yako nikana wizeri ya twaendea na sata ta ndi na ta county. Thank you. Yes. Isi tuone sio tata ndeto sia kusia moja moja. Yes. Asante sana. Kilonzo uketha we brief wo huyu. Aona tu amina si maundu tugeke akoma no ndo tuike a full stop. Tuge no kamisa kwela tu nayo tukathona mpaka ila yingi. Tumine. Ve mundu wangu ulia kana economy ya stabilize e-tax ikabetwa. Nenda umusungia ni mwe tax onatithe na the best economy in the world yet our United States of America na andu mataxi ya wamuno ndi ni wandesu kila kikwithabo onanda ile itha ikulia kana tax ikabetwa aile itha ikulia tuka afford kuiva hii tax nundu nye kiwoni wakwa nikaba ukani tax 50 shillings no indonye dia kusi afford uyithia ningo afford tax yesu
kwe uyini tax 20 na ndia for die 20 yu baune boto elekele with onetha ni tu taxi wa ta America lakini liquidity kana mbesa ila si ku circulate ndene wande kila mundu no afford comfortable na hii tax sili yu baune boto elekele now mbitikilie ni nambo weta umundi nakwa ni tinde ile mavoko nataka mone kwa yaneti Mheshimiwa DG Mavoko constituency yena thina nene muno ya drainage pe bandu beta wakwa mangeli niwe sinyenzi yawe na ngayewa bau at river na undu Biblia ya siti Yesu ailika Yerusalemu ni waiye umundi na tinda at river na ya nundu flooding yani kwa mangeli bau bondeni ngali yengi ya slaughter flooding ila yekundu ku drainage ni very poor na sewerage system mangeli slaughter bondeni kindu chake kithinzio chake EMC please mwa renovate ki situation nthuku pure yani kithinzio chake EMC ona andu ni waya bauma bokwezu na nthuku mono please ki renovate ye kindu cha muthia kilango enda unene kwanda ya yes kindu cha muthia kilango enda ona yuko kiweta tumira Erastus nusio akunima kula Mokamba na particular Machakos County ukebe atuimetho nituubathukania siasa na ugo nundu nutonona mwana siasa okila akanena kindu out of siasa ukona okila asia DG Mwangangi nitunabitithisie for example basari ya 3 million kwa DG Mwangangi amwete basari ya 3 million muikone tambeza siake you netelo mbie ndete ete milioni umwe na ile wembea ni unabitithisie na nukwete na yuenda bya chao ketha kilo nabitithisie icho kwika be uthuku mwa unabitithisie kenda ndakeke you please to separate siasa alafu pia ndikulia DG pia we mina kabisa yes. ndikulia DG pia be issue ya persons with disabilities va Masaku na issue very close to my heart be board ya gazeti whether last year mwai wa kenda ya persons with disabilities va Masaku na umundi ni na minister CEC ula in charge wa social services I think at our John Kilonzo if I'm not wrong nina nake on phone na mukulia exactly ni chao exactly mbona body zindi functional nikende kambia ku champion siendo sia persons with disabilities na mindo na niwe neo na ndene wa county assembly by representation ya persons with disabilities ku alemavu kindu kila mekwetie Machakos County no body okay mwana uzinda naitha na kindu chochote cha kunzunge in fact he was very arrogant to me na sia no sawa ketha yu mundu takwa nutonyoneni uju no mwene ndi ula wabayande kuba na DG please issue ya persons with disabilities ndene wa Machakos County ni also na oito alema bai mundu wenda kwitha emulemavu kana bai musiai wenda kusia kana kalemavu on the ne maundu mangai na ngimina kanikerie mundu Erastus nambo kupikisia ngethi kuma balabe inyakwa inyawa akwa niwambe omundi ukerie etawa Josephine Mumbua Kilonzo niwe wa the first nominated woman councillor in Mavoko uzuni ni Nyabumba asante sana Nyabumba yes na ndiende ya education na asiaisia kiwe okeseo asante timu bya muno mundu Kilonzo tuwekiwa yetweka kwa manayingi wae kombeni ya siasa myomo itha yimbingwe DG ni maybe back ndo wenda weta seconds be my apologies tip policy ya serikali ya Masaku kulea kuando everybody on even our PWDs lakini Mheshimiwa John Kilonzo is a decent man. He has been an MD for corporate ndiye kwati unless peke ndo kila cha mpush yetu ikeniwe mbate decent but my apologies
Governor Wabina already no take it up this matter. It is on a desk and already appointed as we sit here. PWDs, yeah? Issue ila is we are PWEs. No PWDs nengo likanya my boss. Lakini issue ya slaughter na issue ya drainage is we ngodel na department. So asante nondo wa undilikanya. Thank you. Kwa Siasa na education. Thank you very much for your time. Ni mwendea kiweya okiseo. Ni muvya muno Deputy Governor wa County ya Masaku ola ni Francis Mwangangi Kilonzo na indi twethwa nake Moses Kilonzo Mûteti na mwene gibila wandu ala methana mamutha me mwanya ni wegwa ni wa matetea ni monenga e mwana o kaba kweza ithia ni wa matetea onetha no ndatike mwe na ni wegwa DG ni wa wetakana maundu asume in the line kana ni maende na kuthinikiwa undu violate nende timu vya muno atongoi nondu akuka mwanya onge wa vinguka tukoka naona umuthi thio ndetu na makoti go ona nyemesa kwa nime kueneza DG we mubange enda obo na ngezu I know ni we muimi muzeo muno by the way congrats Thank you. Yesu nenzia mwa yako minanza na mbu bandia na wewe mondani nyene naye mondani ni na boya mbua sawa na nina malanga mengi muno bawe anawa ndeta nena mwa yes. All right nimo vyamo tukipita nondo wa kwitha wata amanya naito then waikumbia siasa mkinya watu wavika muthia na ni muvya mwanya kwa alange maili ya kumbia siasa amukoni wa visa Joseph Kawinzi Mr. Ngombe mwenyewe na ndi director Madam Mûnini kanini mmethe wa maite anise na Joseph Kitheka ndongo imwene mavivie na Joseph Kitua ngale kwa graphics na ndi radio ni twethe wana kesamu maunda aikitheka na maundu onthe mesa wasawa ngale koni ya Mutongo FM na ndi Benjamin Mwaka na ke atusukumia imwe kwa imwe livoti ya Îkûmbî ya siasa twethe ne wachu mwa okite kwambia saa itatu kamondele cia wiyolelikana Îkûmbî siasa tukambia saa itatu cia kiwiyoni nginya bandu saa 5 ni twitha twikona masaa ele twa kila muno masaa ile na ndatika 10 ni twa Erastus Kithuku Nzomo kwa OU ni kuendea kiwiyo kisio na indi uyendea na kuluma mitambo ni ya Mutongo TV Mutongo FM nundu ni ongwatanio ya mukamba kwa OU tionesa